Biyag ti tao. Ket ita, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mami, nagkasang ti panang-panaw mon kada kami. Kaili da kao na yan, Mami. Jilin, balasang ko. Adoy, intimplaan ka iti gatas mo. Agatas ka, sakbay amaturog kawan. Agyaman na kiyaya. Inumom amin day tawan. Kaya't mo tayalaan ka iti tinapay mo. Saanan, Yaya? Yaya, itatanatayan ni Mami. Pangasiyo ko matasan na kami apampanawan ka ni Manong ko, Mark. Saan? Apay kumapanawan kayo. Katamok mat amas kasapulan nyo ti serbisyok ita. Tawanan day di Mami yo. Agyaman ako na, Yaya. Among matasan kayo nasabsabali kada kami. Tamani po dubing kami. Da kayo tinang tartaripato kada kami. Tadakat nga rod trabaho ni Mami, idi. Wen, nagbakbaketak abalasang gapu kada kayo. At da idi mayata mga sawa kanyak. Nga mas pinilik ti pagrebengak kada kayo. Tanakasing-singpet na hindi Mami yo kanyak. Agyaman na kiyaya. Iso adi kay madanagan. Saan kay to apanawan apulos, Jilin? Pagserbihan kayo, aging gat kabailak. Jak pa'y nagsweldo, Yaya. Iso nga orayon nyo, ti sweldo yo. Wen, Mark. Kinun gayam. Pakilabam to man tay kabarbaro abag kan kawis ko. Jak pa'y ti angot na. Iso alabaam. Wen? Ikam iti ado a fabric conditioner. Wen, Barok. Sige tarumarak. Mangan kayon ton. Tamanganak iti ruar. Saan dakon nga orayan? No kasta, saan anang tad ni Manong iti pakitsendayo, Yaya? Saan? Saan kanupay mo't nagsweldo? Anya? Ay, jak mo't lang amin makasapul iti panggadak, Yaya. Sana bale. Ta makasapul kan tulat ta. At dapay mo't kwartak. Gimata nga kiti si daan ta. Anusan ta pay laang ti itlog kandilata, ah. Da isumutlat magatang di ta store. Ay, ala, pasensya kayo, Yaya. Kababain pa'y kit din kada kayo. Da kayong tagas-gastos para itikanan tayo. Ngambayan nyo, tano makasapulak iti trabaho. Bayadak to amin nga. Ay na, saan mo na panunutan dayta? Basit laban nagdayta, Jilin. Nala, mabitla ang tagawa kunwan tamangantan. Saan ta kanon nga urayan ni Manong mo? Tamangan to kanon ni Jarwan. Mangan ka lang, Mary. Hindi kagbabaing. Mark, kanayon tamangan iti restaurant. Ngamji kapsat mo ngay? Nangangatan? Ay na. Ado ti makan ni Jibalay. Makamuda mo tin ang agluto iti kananda. Adamot jay yayaming agluto. Wan, awan trabaho di kabsat mo. Saan ka di? Mangiti ikaw talangan iti kananda. Saanan, Mary? Mangantakit din. Di mon panunutin di kabsat ko. Tado ti makan ni Jibalay. Mangantakit din, Mary. Ay. Uwan gayam. Kasano ngay? Agdin nata na. Mark, saan tapay mo ta nagkasar? Maudin na ita kasar. Tagor nung tapay iti pagkasar ta. Basta agdin natan. Tapno saan da ka na maagaw kanya, Mary. Iawid ka ni Jibalay mi. Uwan? Sige. Makamuka, Mark. Agnaudin dito'y balay ni Mary, Jilin. Ha? Saan kayo pa nagkasar, Manong? Saanin ta kasar-kasar, ading? Anya?
No adda maurnong mi apagkasar mi. Agkasar kami to. Ngam no awan maurnong. Oray saanin. Agdin na kami latan. Anya? Sana bali. Nasingpit ni Mary. Patsyak ang makaawat da jay. Ha? Imbis agastusin nga ipakan karag iti tao. Urnungan kit di. Isu asi ka Jilin. Agawa am tagsapol iti trabaho. Tapno makatulong kamot iti magastos dito balay. Jak kabailan no siya amin. Kasanon nagsikugton ni Mary. Nakarkaron na marigata na. Dagiti bayad ti bills dito balay. Sweldo ti yaya. Paggatang iti bagas, kanda dumapay. Sige, Manong. Di ka mandanagan. Barang makastre ka kung iti trabaho. Kat makatulong akmatan ka dagiti magastos dito balay. Nay, nagunagmuday taasan na ayan. Balasang ka. Yaya, saan na ka naawat iti trabaho? Ala, saan abalay taubing kapay? Saan ka amapukawan iti namnama? Kaungat nakmanan ni Manong numaamuan na saan na ka naawat iti trabaho. Ay, kat ilawlawag mo ah. Talaga siguro sana para kan ka na siya trabaho. Yaya, nalabit, at dapat agurure sa bali at trabaho para kan ka. Di ka agkaan at taubing ka pa imat. Ni Manong ti sana makaawat, Yaya. Sapay naglaing agpanggag no daduma. Ba nagapakasaksak-tak. Ala, awawatam latan ti kabsat mo. Kasla di ka nairwam ken ni Manong mo. Kasya talaga ati panagniw-ngiwat na. Iso pasensya am latan. Tulungan kanyang laban, Nana. Ay na, panawan nak dito yan, Mary. Siya kon, tanay, malamisan ka. Tulungan kayo, Nana. Kasi kayo, man. Oh, Mary. Apeng adda ka dita. Ay, sus. Tumakder ka ditan. Taniyaya ti makaam mo ditan. Masikog ka. Amangan numalamisan ka. Wanmat ngamin, Mary. Ala, panawan nak dito yan. Ala, ingka ginanan, Mary. Aywanam ti sigog mo. Diyak kayat nga dadakis ang mapasamak iti agbalintong anak ta. Sige nga ron, Mark. Yaya. Masikog ni Mary. Masapulo yornong ti pagpas ngayon to. Kain ado ti babayada nga utang ko. So di ka pala makasweldo ita, Yaya. Ha? Ay, nagrigat laki din na ti biyang. Eksakto lang amin ti sweldo. Kurang pa eh. Din tumulong di kabsat ko. Sige, okay lang. Nairuamak mo na sana masusweldoan, Barok. Kanawan mo ti paggastusak. Libre amin ti kanak dito balayaw. Iso nga okay lang. Ang daman kanawan ti sweldok. Ayos lata. Ang yaman na, Yaya. Man nakaawat ka talaga. Pasensya ka na. Ikararag mo abumak nangak. Tapno masweldoan kan, Yaya. Ala, kasanungatan. Agsakit kayo matan, Yaya. No kaano mat nga umadayo akon. Isumot ti pa nagsakit yun. Ay na, agim bagak tumitlaang. Agandad ka itiya adayo ma. Nuapay mo't kami na masapol nga gabrod ka. Ado mo't ti mabalin mo amastrakan di ti pagilyan tayo. Kasapulan, Yaya. Tapno makatulong akon iti kabsat ko. No adaman trabaho ang masapulak dito eh. Awan mo't permanente. Isa padasak tigasat ko iti balasiw taaw. Anyamot ten. Sumangpit da tao, awan pa'y naluto amakan. Ay na, pasensya ka, Mark. Maulawak nga minatumakder. Kanasakit doon ay tisikit ko. Kunak nga'y karigatak tiyag trabaho nga talaga ajak kabailan. Nukastamot ladi kan makatrabaho. Agawid ka na di probinsyayo, Yaya. Ay. Awan mo't langan ti may tulong mo. Iso pumanaw ka. Aniya. Lading itag, Yaya. Ngam saan ka amasikaso dito balay. Iso asa pulam dagiti kakabagya medyo lugar yo. Tagkamang kakadakwada. Tapnod na mga sikaso kin ka. Pasensya kan, Yaya.
Awagak man ti kabsat ko. Saan arumbang tinaramid na iti yayami? Anday ta. Nagringan iti bangir alinya. Hello? Hello, Manong. Api-api na panaw mo ti yaya ta di tabalay. Sa dino ayon tayan na ita. Ay na, Jilin. Saan mo kabagyan day jay? Di ka lang na asyan matan kan kwa na, Manong. Arig na maikadwan nga inata. Adumit siguro ti kabagyan na jay lugar da. Jak maasikaso. Tamumod nga dan anak mi iti asawa. Itatasaan na makatrabaho ni yaya. Pinapanaw mon. Anya ka matan, Manong. Pauitan nakman kayo di iti kwartam. Tani, ado ti babayada. Tulungan mo ti ka anak ka ma. Mangtad ka iti gatang iti gatas. Kawes, kandad dumapay. Tani, kanayon kami ang maibusan iti kwarta. Nang runag at private school ti pagad-adalan ti ka anak ka. Kita akto, Manong. Adang amin ginatang ko alote. Katjak pa nabayadan amin. Kahit di na kon pauitan, kasta ka di. Imutan na ko nakabsat mo, Jilin. Sana kasta, Manong. Ngamno ka dagitoy. Jak pa'y lang makapawit. Sige, saan no saan? Manipo dita. Di kan pakibiyangan. Basta di nakmatan pakibiyangan. Di ka ibingayan iti tawid ta iti day di mami. Kukuak amin na jay. Total, siyak tinakainaganan amin na sa nikwana. Di kan ibingayan, Jilin. Anya? Hello? Manong? Talaga sa bali ti ugali ti kapsat ko. Nang runa no maipapanan iti kwarta. Kita mo ti house inlet ng ilaklakok tatawan. Magustuhan ka di matlaan. Napintas ti lokasyon to'y balay mo, Mark. Magusto ah. Sige, tatawan. Gatangam nga rodan. Kahit pag naidan yun ngay, no ilako mo day to'y, Mark. Komporminto na, tata. Saan mo na problemahin day ta? Problemak day tan. O niya, gatangam mo yun na saan. Ibagam na di mo kaya. No, may kontak ko iti sa balay. Ras nga min ti panangilakok, tata. Tani, kasapulak ti kwarta. Sige, gatangag nga roda. Hello, Manong. Apay nga ngayon lakom matan ti balay. Ne, apay? Agreklamo ka, Jilin? Kukwak mo dayjay balay ah. Ha? Siyak, tinainagan iti dayjay. Iso nga dakarbanga ka mangilako iti dayjay. Wan ngam sayang. Pag naadan yung arudan nga iti pamilyam. Ano, gumatang ka kadi iti sa balay? Saan? Nangina ti balay ditoy. Gastusin mi mutla nga. Tani, awan makukwarta may. Anya? Kat pag naadan yung arudan. Mangkita kami iti pagabangan may. Anya? Sige, tani, rumor kami bay. Ipasyar mi ti anak may. Bye. Bye. Una yan. Kas jay lakalaka na kanimanong ti panangilakonan iti balay mi. Mark, mangtad ka man iti kwarta. Tagbayad ti anak ti pagadalan. Anya mo te. Kwarta la ka na yun mo te. Bagbagam mo it Mary. Anya nga ron, kat amumat nga awan trabaho. Ay no kastamod lang, agawid kayo na di probinsya. Ikuyog mo dagiti anak ta. Anya? Maestrisa nga agpanpanono. Awan lakad, siyak amin. Di ka pa'y makatulong, may. O sige, yawit ko nga ro dagiti anak ti di probinsya. No kasta ti kayat mo. Weng, ngam nawan may pauwit ko akwarta. Mawatam ko ma, tanay. Agbaybayadak iti abang nitoy. Agawit tayo nga min di probinsya. Iti tayo ngagnaan. Aglako tayo langan. Agisursuro tayo tagduduman at hanggang prutas. Anya? Paglakunak iti kakasta? Kababain. Saanin? Basta agbatiak ditoy. Da kayo lang ti agawid. Anya nga'y, Mark. Agsingira ka ni ti abang. Talo a bulan ay na di ka nakabaya di ti utang mau. Awan pa'y kwarta, tata. Ay, no kastamot laang. Pumanaw ka, dito'y balay ka. Uray di mon bayadan ti utang mau. Basta pumanaw ka. Tado, ti mayat nga gabang dito'y. Maasik ako makanyak, tata. Awanin ti amok kapapanan. Sininaan na kong ti asawak.
nakiasawa ni ti sabali. Awan bibiyang kaw, no nakiasawa ni ti sabali ti asawa. Basol mo mutla nga, tapabaya ka mo't ngamin nga asawa. Tata, Lading itay, ngam kinaasyan kan iti mano abulan. Napigsa ka pa'y may, agsapol kay ti trabaho ma. awan mo't nga ro ti mangawat kanyak, tata. Ta-overage sak ka nun. Ay, saan ko a problema daytan? Basta pumanaw kan, Mark. Pangaasim ko ma. Maulawak at talaga. At tugawak man pailaan dito sa sidewalk. Kaya't ko ti mapanagpa-check up. Ngam awan kwartak. Anay. Mark! Ay na! Mark! Sika ka di daytan! Ha? Iyaya? Si Bibiyag kapay? Ay, unay kan! Ti amom na taya kon! Ay na! Kaasi ti apaw na pigsak pa ititawon ko ang nasurok nga itay. Ay sos! Apay ngay alima kay kan kimutong ka! Anyat na pasamak ka! Kasla ka mo pimpi manan! Laklakayan ti rupa mo! Iyaya, pakawanan na ko ba? Ay na! Lipat mo din na palabas! Awan kanyak day jayon, si kamot! Iyaya, tulungan na ko ma. Nasagit ti tiyan ko. Maulawak. Nakapsutak. Ay sus! Napusyaw ka mga agpaysaw! Ay, malala! Mapantay sa ospital! Kumusta kan, Manong Mark? Jilin, ading ko. Si Mangput ka, manipod abroad. Wan, sinapsapul ka, Manong. Ngam, jakam mo tipang sapulakan ka. Tipang kuntakakan ka. Awan cellphone ko, ading. Kakaasi ak nagdisdis kita riti ka na. Oh, Manong, apay ngamin, anya tinararamid mo. Naimbag nga rin nakita na kaniyaya. Ha? Kaya't mo asawan. Iso tinang kontakin ka. Agnanaid niyaya iji balay ko, Manong. Idi simang putak manipod abroad. Sinurot ko niyaya iji lugar da. Kat inayabak nga agnaid iji balay ko. Anya? Nukasta? Adan balay mo? Ading ko? Adan, Manong. Kaasi ti Diyos. Nakaipundara kiti pinagpatakdar ko iti balay. Agpaimbag ka, tagawid kanto ni iti balay. Mabainak ko, ma. Papuskula kon ate ropa. Ading ko. Pakawanin na ko, ma. Gapot naman naging bubuko dak. Mababainak unay kinkan, ading ko. Agkabsat ta, Manong. Awan di sabaling agsinaranay. No saan adata? Agyaman na nagsaya at kaunay akabsat. Awan nasaya at nga itdan, ti kinamanagim bubukod, kan kinagamrod. Dakas ti tungpal mo, no kasta ti aramid mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.
tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Congratulations sa hali, anak ko. Nakagraduar ka matlaan nga iti kolehiyo. Agyaman ak nanang. Agyaman ak iti ado a sakripisyo yu kinitatang. Para kada kayo amin dahito abaligik. Ay naayat unay ti Diyos, ta iso ti kang runaan na ng tulong kada tayo. Tapno makalpas kay ti panagaadal mo. Wan nanang, makatulong akong kada kayo kinitatang. Agsapulak adagos iti panggadak, nanang. Ako, tadakan ka dayta, anak. Kaya't kumati makatulong kada kayo, nanang. Nang runa iti panagadal ni Maymay akabsat ko. Ay, kat pagyamanak no mapanunot mo ti tumulong, nakong. No addan panggadak, isardang yun tumatan ti mapan makilablabada, nanang. Agina na kayon ton. Napigsaak pa'y, anak. Kabailak pa'y tagtrabaho. Isupay titangdan ko amapan makilablaba. Imbagla pa kitsendak iti sidaan tayo iti inaldaw. Laida, bakit? Ha? Nabartek manan ni tatang si Mangpet, nanang. Ay, wen nga rod. Ala, mapan kan iti silid mo. Taasi ka suwa konti amam. Agar mo sarkan, tamnusan ka maladaw iti trabaho, mlakay. Wen, tani, aldaw gaya man. Naimbag ta riningnak, Laida. Ay, Nagunagan da ita sinay mo, Laida. At na problema, masyanak lang amin iti langam, lakay. Nagkutungkan. Isublim man ti sigod a pamagem. Idisan ka pa nga uminiinom iti arak, nabakid ka. Ang amita nagkutungkan. ay na, ori na ko tungak. Dahil ti akmat bakit? Danag mo na ya. Ay, nuapay nga na di mo may sardeng ti panagin inom mo Minalam amabartek ka. Awang pay aldaw asan ka amabartek. Lagi din. Magan kamatan. Baybay aman day ta arak-arak ato pikom. Ken sardeng amon timang sirsirmon kanyak. Bakit? Uray, taday tamat latibisyo. Anya, dyan baga di asawa mi ti cellphone. Din daw. Imawag manin ni di kalman. Di ka kanuman anawa. Dahita ka di lang tirason tatang. Iso nga may kayo diti balay. O may kayo ag sermon? Sardengam ngaminan ti kasta nga ramid mo. Din daw. Parparigatim latabagem. Iti kasta nga raramidem. Anya ko mati pakarigatak nga itatang. Pagaragsaka kidi liwliwalaeng met. Agas ti bambanog ako nada. Agmalmalam nga dakit opisina itinaldaw. Siyempre, kasapulak mo ti pangagas ko iti bambanog ko Mangted kit di ti sakit day tangarak. Nang runakit ka na yun met kanon. Kuna di asawam, aminalem ti panagbarbartek mo. Maasi ka kumay ti pamilyam. Awan mo ti pagkurkuranga kiti pamilyag, tatang. Wen, aklonak. Kanayon nak ngagbartak. Ngam ititad ko mati pagrebengak iti asawa ken duang anak ko. Saan da mabisinan. Ken amoyo mat. Nakalpas iti panagadal na tinaw ng anak ko. Kat tinaude, makatawan lat urayanan, makaturpos tumatan. Kasamot nga rod tabagim Saan na panangi daw dawat? Kasanon no agsakit ka. Kasanon ti pamilyam din daw. Sa tabale, nakaadalan tinauna nga apo ko yo. Tilangan buridak nga apo ko yo, ti saan pa'y anakalpas. Imposible abay-bay andan to ti nada, inton mataya kon. Anya dayta nga ibagbagam din daw. Matay nga ibagbagam mat.
Katwan met tatang, amin tayo agturong dita. Ubing man kan lakay, saan nga amo tigasat na. Matay tayo amin, tatang. Oh, adto yung allowance ni Maymay ading ko, nanang. Ha, ay na, agyaman anak ko. Ay, talaga makatulong kan, manipod at dan trabaho. Isardang yun ti pa naglablabayo. Tadak mo na makatulong kini tatang, nanang. Ay, anak ko. Please, denggendak ko mananang. Dito'y kailatan balay. Tada kami ti ilabaan nyo nga agama. Siyak ti mang tandan kada kayo. Alaman laengen, makamu ka no kasta ti kayat mo anak ko. Laida! Ayan mo! Laida! Umay ka man! Bakit? Tatang! Adda di tabalay ti landlady tayo ni Nanang. Napan nagbayad iti abang tayo. Hingkaya man, tayo timplan na kiti kape. Siya kung tagtimpla iti kapeyo, tatang. Saan? Di mo amor titimplak. Di nanang mo tagtimpla. Hingkaya man. Ha? Urayan tayo nga rodan. Tamo ka mabitla ang di tabalay ti landlady tayo ni Nanang. Ringan nagtorno at ni nanang mo Ay, well, at apay allowance mo. Detoy. Ay, inikanak ni Manong iti kwartak iti nagsweldo, tatang. Lalaki din. Alay mo. Makamukan iti data. 5 gasot data. Katanga mami na kayat mo. Detoy pay. Ha? Kuka mami na nakorta kiti bulsa ka. Lala. Bakit? Nakagtrabahon. Tay bilin ko din do Sapay ko matasan ka manan na mabarte ka sumangpet. Nay ka na ya. Liwak la daytan, konakmait. Ay, wan. Nalipatak matan. Nagswildo agay medical man. Ato yan. Bayadam to amin na nababayadan diti balay. Itad munto matan tay pagbayad ni Maymay iji pagadalan da. Lakay, imbis sa paggatang mo iti arak ti daduma asweldom, urnungam laengen. Urnungan ta, tapagbalay tanto, tapno saan nga agnanayon nga agab-abang tayo. Wen, dagitin to ang nagtantagi patakder iti babalay da. Makikabalay tantulat tanakad ako hata bakit? Anya, ay, adan tumatan kabukbukudan da a pamilya. May mayat mutlaang no adda may lasin na pag naagdan ta. Uray basit abalay, basta adda pag naagdan ta. Daytay saan kumamot nga agab-abang nga kanayon. Wen. Makaornong tantulat ta konakmet. Basta dinaklapdan iti panagininom ko. Taagas la ti bambanog ko na ita. Bakit? Nanang, no aday intriga ni tatang asweldo na kada kayo, idulin nyo. Wan nanang, da kami ti makamoy ti amin na masapsapol iti pag-abangan tayo. At damat ang trabaho mi ngagkabsat. Aniya? Nanang, siyak tagbayad iti bil ti danom kan silaw. Tanimot manong ti makaamoy ti abang tayo. Wan nanang, kastamot ang dagiti masapsapol tayo dito nagtibalay. Ay na, agyaman na anak ko. Nalakit, tulungan dak nga raw namang bagbagay ti amayo. Tapno isardeng na matan ti pa nagbarbartak na. Dito ti swildok, Laida. Ay, pasensya ka ta. Nakisayak man ti swildok. Bakit? Saan ba't nga ron na mabalin na jak matagastos, iti pa nagsasango mga agagayam. Ay na, dindo, mapmapanan ti tawon. Lumaklakay kan,
Agnakam ka kumamatan. Nanakamakmat, bakit? Si kakit imit. Rugyan nakmanin ako rak. Ay, kasyam man tabagim. Ipatpatag na ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ti agsakit. Anya ka laki din na ya. Adaya mati tawasan niyag sakit, bakit? Amin tayo. Makaptan iti sakit. Amin tayo kat matay. Layda. Sana ka mabuteng matay. Ta agturong tayo amin dita. Nakasagana ako na matay. Bakit? Ay na, saan man akas na ti ibagbagam? Anya ka kadi? Alala. Idulin mo kitin ti sweldok. Bakit? Makamukan iti dayta. Uwen? Makamukan o idulin mo. Uwen no, saan? Kwartam daytan. Bakit? Nay, Rita, kaanakan. Si Kamat Gayam. Naimbagman ta nakapasyar ka. Awanta, ade importante nga ibaga kante. Sumrak ka kaanakan. Umay ka. Agyaman na kante. Kat, kumusta matan nga dagdiya kakasensen ko? Kumusta nga'y matitrap trabaho da? Mayat kaanakan. Nagagut dang agtrabaho. Kan isudaan ti makaakaamoy ti amin na paggastusan dito'y balay. Ay, nasayat nga ro da, ante. Makilablabada kayo pa lang. Ay na, saanan. Saan na kaya't dagiti kakasinsin mo. Didak palubusan arumwar. Asikaswak lakanuidan nga agaama. Akat, wana, ante. Kakaiso na nga nakadalan na gaya anak yo. Kat, kamusta matan nga ni Angkal? Nagbalbaliwan. Saampay nga raw. Artiklat tamot nga ginggay ita. Apay ngay. Lumakla kayan, di ba lang nagbalbalew? Ay, diyak mo'y tinayjay nga uncle mo. Awam mo dengdenggan na. Ragragsak na lakanon dayjay. Iso abay bayak man laangan. Ay, unayan ni uncle? Ay, gayam. Iso ngay mayak tayo lakla ko medyo dadu mga pasati dagame, ante. Anya? Nay, apay nga ila ko yung ay. Kasapulan mi nga mente kwarta. Pag abroad nila kaya ko. Awan mat nga men pag-alaan may te kwarta. Iso nga ila ko men adya dadu mga dagame. Anya? Da kayo te mo na nga napanunot ko nga pangilakuan, ante. Numabalin kat dya kayat nga ila ko iti sabwali nga tao. Da kayo te kayat ko tapno datayon to te agkakaaruban o bilang laang. May kayat ko ah. Sayang day dya adaga. Sapay napintas ti lokasyon tayan ti lutiyaw. Sige nga ron, ante. Da kayo langan ti manggatang niya. Addang rod kwartayo paggatang yo, nanang? Wen ngagpaiso, nanang. Adamot urnong ko. Mano ti kasapulan yo. Ay na, saanan anak ko. Di yo kisayan dagiti urnong yo. Tapara iti masakbayan yo dagita. Umdas ti urnong ko. Amang ano nangina ti panangilako ni Insan Rita iti dagada, nanang? Basit laang jay laklako na. Kanalakalaang ti panangilako na kanyak. Tawan mo't sabsabalay. Adda aya urnong yo, nanang? Wen, adda. Ngamdi yu ibagbaga iti amayo ah. Diyak kaya tamamuan ng adagatangan tayo adaga. Tapno masurpresa. Ha? Diyak pulos kiniskisayan nagitinyin intrigan aswildo na kanyak. Tada kayo mo't ti makakadang agasgastos dito balay. Awan mo't paggastusak. Iso nga imbangkok dagitin inted na kanyak. Ay na, dianda ni malpasan ti balayo, Auntie Lyda. Wen nga Rodrita, kasla kaano la idinairugi. Ita, malmalpasan. Kat, agyang kayo ito yan, numalpas ti balayo, ante. Wen arita, umakar kami to dito yan na paman na malpas. Ngam, talaga kadingahan nga mo na angkal dato nga balay? Diyak imbagbaga kaanakan. Tapno masurpresa. Bakla at to no ibaga ka naggapo amin iti sweldo na tinahigatang iti daga. Kanto'y maipatpatakder abalay. Ay,
Sa bagay, nasingpat ni Uncle nga ore kanayon nga agbartak. Di jamat lang kinabartak na ti problema kanya na. Di ba, ante? Wen matkit day, Rita. Dayjay laang ti bisyo na. Ay na, narabyan ka man na si Mangpet dindo. Bueno. Ito, oray nak, ito na pintas nga asawa ka. I miss you, bakit? Nala, sumrag ka din. May ka. Apay na kita nagadawa traveling bag dito isalas. Sino te pumanaw? Ala, maturog kakit din. Inton bigatin ti panagsarita ta. Sige. Dito yan sa pati pagdurog. Ay na, ay, ala, aklangan ti ulas kan pungan na. Nasigurado, jak mariing day tuyan no nagidaan. Nay, aguro kadagusin. Mas daaw lakit ni dayto. Gapo kadagiti nakita na traveling bag ditoy. Di na amaw nga umakar kami inton bigat iti ka barbaro abalay may. Masurpresa lakit dito asawak. Ammo ka maragsak. Kadsapay lakuma. Tagbalbaliwan to asawak. Ay na. Ay, agsapa manan. Agyaman na kapo. Tainikan na kami manan iti sabaling aldaw. Tatang! May! Umay kayo! Tatang! Apay! Ay, bumangon na kadagusan. Apay, anak ko! Hindi, Tatang. Sana makasaw. Kasla marigatan niya gangas. Sana mariing. Diyos ko! Dindo! Green ka! Tatang! Sige, kung naman ako! Itaray tayo di hospital tamayo! Green ka, Dindo! Pangasin! Hindi na kami kumapagdanagan! Green ka! Anak ko, ikamang kita iti pangiluganan tayo tamayo! Itaray tayo di hospital! Oo, nanang! Jak kabal iparkon laida. Saan ka pa amatay dito? Agim magkapay. Jak ka balala. Pat kayo pamilya tayo Tatang tak kuma kuraga kata kayo Dindo! Pag-asip ka niya! Saan ka pa niya matay? Tatang! Dindo! Nanang, umay kayo kumamangan. Di kay nangan apulos. Jak makapangan, anak ko. Nanang, sublatan da ko'y nagbantay ti bangkay ni Tatang. Inkay pa imangan. Awan ka, anas ko, amangan. Saan nga mo nagtitaraon kanyak? Nanang,
Amangan nagsakit kayo iti saan nyo panpanangan. Wan mat nga minanang. No kayat yo, inakalaan ti kanan nyo tauray dito kayon amangan. Alan, ading, inkaalaanan ti taraon ni nanang. Wan manong. Awan serbe dagiti sorpresa kiti amayo. Tasaan na nakita ti balay nga impatakder ko apag naudan tayo kuma. Anyangay. Kat di tayo mat ninamnama kas ti mapasamak kini tatang. Nanang, di naman ito nalasatang ti nag-atake na. Nagsakit a panunutan anak ko. Kinjak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa kan ko na. Isumat ngayam ti pakalamayan na. Kakaasimat ti amayo. Ala, di kayo unay agladladingit. Ta makapadakas dahi takada kayo. Aklonan tayong ti amin. Ipatpatag ko na iti amayo. Ngauray ka nayo na mabartag. Nadungulat ta kada tayo ti amayo. Awatan tayong ti amin. Ta amin tayo. Mapantay amin kang patay. Anang, di tayo lamo no kaano. Iso anas ka na kanayon tayo nakasagana. Nanang, tapno makapagbabawi tayo pa yung muna kadag iti nagpasunan tayo. Sakpay ti pupusay tayo. Uwan anak ko. Nasakit man nga aklunan. Sige, ikarigatak nga aklunan ti pupusayan ti amayo. Italakmin kan ka ti amin, Diyos ko. Ti pagayatam ti matungpal, Apo. Di mo sayangan ti biyag mo, iti awan ka siskan na abanag. No adda gundaway mo agserbi iti Diyos, aramidem, tapno nasaya at to ti pagtungpalam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Ket ita. Sagutan da kayo iti sabalimanan a pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Naimbag nga oras mo, Mila. Ni, nagsapakan nga imanlato dito'y balay, Fred? Wen, tapno maisapak nga yagdag ito'y. Ni, sidat karayan mo daytan nakaplanggana nga imot mo. Wen, Mila. Nakamalak aja karayan. Ala, apeng aron nga inyag mo dito ngay. Imbes sa sidaan nyo iji balay nyo. Maum-umadan iji balay iti kastoy. Ala, pastraken na kon. Tapno mailoto kon da itoy. Tapno da sangputan da tatang mo asidaan da. Ala, nakababain kan. Sige, sumrak ka nga rodan. Agyaman hak, Mila. Ina, nag-imasan ti sinatayaw. Prisko asidat karayan ko naman. Ina. Di ka una, ilakay. Papal ka man na papalan. Madamdama masiitan ka. Bakit, Mike? Siyak man tinakita lang. Mangan kalakaday.
Fred, bro. Di kag babay na. Mangan ka lang. Total, si kamot din ng isang puti si datayaw. Kan si kapay gaya mo tinagluto mo raw. Wen tata, para kada kayo dayta nakamalak. Man-manaw ti kasking kaabaraw. Nusak ni Mila, si kati aklunag. Tananakim kaabaraw. Ananwam ti gwapaw, no barumba daw. Wen nga rod sapay ko maata. Kaya tinak to'y anak yo, tata. Anyat makunam, Mila. Wen, kunam nga minayin. Nagagat ni Fred. Gagat na amin, nagagait. Urag siksik kawil kantaw, no da kayo ti agasawa. Saan ka day, Fred, Baraw? Ha? Wen tata. Kadagiti lima nga agar-aram kin ka. Asino nga itipilya, Mila? Kuha tatang. Gwapo dagiti upat nga agdat-daton kin ka. Ni Fred la ti kaalasan. Asinaw ti kagagitan kadakwada. Sungbatam ti salsaludsoday anak kaw. Asino ti kagagitan da alima? Ni Fred saan ka day? Uwan tatang. Agasam day ta. Kadagiti lima nga agar-aram kin ka. Nila ang Fred tinagagat nga umay tumultulong kadagiti trabaho dito'y balay. Umay aglutaw, mangisang pitpay iti sidain, umay agdalos iti paraangan, pasaray aginaw pa'y no kasi ang makipangan dito'y. Sano umay, dandan ni agmano kadagiti dua nga imak, lumabalin la kumapati sa kakit pagmanwan na, aramidin na. Narespeto ni Fred, no idilig kadagiti upat nga agar-aram kin ka. Gwapo da nga agpaysaw ng pasig damot nga Isu apilya man na imbag ti pagtinagam. Tapno di kan to agbabaway iti udi na. Tata, nangyigak iti bagasyo. Ha? Nay, apay ngay, katadapay mo't bagas mi barok. Reserbayo tata. Ay na, nakababain kin kan barok. Ken di magasak iti asukar ken kapiyo. Adtoy, adapay gatas anayon na. Ay na, agyamanak barok. Nagasat at talaga di anak may no si katipaki asawaan na. Nga main, malaksid anak kasingsingpit ka, naparabor ka pay. Saan ka naimaut? Di ka madanagan. Ipasiguradokin ka nga aklunan na kan iti mabeet ni Mila. Adda kadimot lanamnamakin ka, Mila. Ha? Sige. Aklunan kan, Fred. Basta di ka agbalbaliw, ha? Agnanayon ko matiki na singput mo. Pixman, Mila. No kasano ti kinasingput ko ita. Nakarkaron to pa'y no agasawatan. Sapay la ko, ma. Kahit kasano, dumanon kami ka din. Pagsasaritaan tayo ti kalay sata. O sige, makaamo ka. Naragsak ka kadimot lang, Mila. Uwan, tamo ka din naktupaldaangan. Sikat ipinili ka pakiasawaan. Gaputamok nga awan to ti pagbabawyak iti udin ha. Wan, ipasigurado kin ka. Di kan tupaldaangan na pulos. No kasano ti kinadungok itakin ka. Nadungdungo aktupay. Bayat ti panagdin nata. Ay-ayatan ka, Mila. Ay-ayatan ka, Mat. Fred. Mila bakit? Siyak ditan. Inkaginanan. Siya akong ti aglaba. Ha? Ala, siyak ti rumbang aglaba ta siyak ti babae lakay. Siya akong kunakmay. Ala, inkay jayan. Aginanakakit di.
Siya kon ti aglaba. Mangantan lakay. Nakaluto akon. Sige bakit? Iniyabanak ko maitaya, tasyak tinagluto. Ha? Si Kamat. Sika lang arudan tinaglaba. Sika pa ila agluto. Nilat ko ak dito balayan ngay. Kit ag senyorita ka bakit? Agtugaw ka. Ure ag cellphone ka iti agmalmalam. Mabalinlat ta. Tapno saan ka mabannog? Ay na, saan na ka na iruam magtugtugaw laeng. Kaya't ko ti adar aramidak. Basta jak kayat ngagbannog ka, wen? Kan syakton ti aginaw no madamdama. Numalpas ta amangan. Anya? Kan agawid kamot ay di balayo. Bakit? Inkan tumot sa rongkaran dananang kentatang. Kan istorya am tumot kadakwadan anaragsak ka iti dinnak. Ibagam adi kapag tabtrabahoen. Tapno saan da agdandanag ken ka. Bakit? Ha? Katuan talaga nga istorya ak to kadakwada. Tagpay sumot ngamin, adi mo kaya't ngagtrabaho ak. Ken ura inal daw asarong karam ida, bakit? Tapno maragsakan da. Ay na, uray maminsan la iti makalawas, mabalinan. Sige, makaammo ka, bakit? O anya, kumusta di asawa manakaw? Kumusta ti panagdinayaw? Maya tatang, naragsakak ta nakasingsingpot ti asawak. Anya ngay. No kung nagtumod nga mingking ka nakaw, perfect husband ni Fred. Mababay inakmot no dadumakan kwa na. Isumot amin tagtrabaho ni Jebalay. Isut aglaba, agdalos, agluto ken aginaw. Ha? Ay katulungan mo't anak ka. Ang mga noy bagada nga under disaya. Ipilit namot ngamin. Di na kaya't ngagtrabaho ak. Kanayon na pekit di nga ibagbaga nga inaldaw ka no kumaasarong karan kayo. Ngam syaklat agmadmadi. Tanyalat mararamida kun ngay. Anyalat matrabahwak ijibalayan ngay no inaldaw arumwarak. Ay na, nag-aasat ka. Takas kin ni Fred tinagbalin nga asawa manak ka. Manmanahon ti kasken kwa na alalaki ita. Nakasing-sing part nga asawa. Nagkapam, ampang. Ha? Napanak na kilabada, Fred. Nga oray sumip nga tayo. Adutin palabada kanyak. Tanagpas kanda ngamin. Adutin na Oy, Bod! Napan ka nagpaaram isutem mo. Fred! Ala, sumrekan. Tarsem, ampang nga babae. Apay ay akas tati, bagbagam kanyak. Apay nga igamam tasikat mo. Nasakit nga rod. Naktangan na naglaba. Nabanugak. Nga ta? Ang mga nusabali mo tinakabannog Mila. Anya? Unay matantikas na nga ibagbagam. Anya kumangay ti sabali pa kabanugak. Manipod din ton bigat. Di kan mapan makilabada. Anya? Apay ngay. Makatulong akken ka. Babaan ti panaglablabak. Gundawayak ti kawan pailat anak ta Tulungan kang agtrabaho. Umdas ti swildok kas karpintero pagbiag ta. Isuasan ka na rumrumwar dito'y balay. Nawatam! Anya? Apay nga taakas jemot ng ti ugali ti asawak. Agim imon iti angin. Uray kumamot no da kinapud no dagiti pagpabasol na kanyak. Anyat tantanawam di tatawa. Ha? Uro-urayam dagiti lalaki lumabas. Tagpacharming ka. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon, Fred? Nagalas mo ti pagkit kitaam kanyak nga asawa mo. Talaga, may. Kas kalabalasang agpapaaram dita. Pumanaw ka di tayan titawa. Kas kalagur-ura iti mangsirpatkin ka. Ha? Kinapay akong didigos ka. Kit malamay. Asino ti indigosam? Jakamukan ka. Di mo ti bagbagam. Ay, wanggayam, awan bagas. Kanda duma pa masapsapul iti kusina. Mayam, tasyak ti makichinda intun bigat. Ni, apay, awan trabaho no bigat? Ada, nga maglangan ak pailaan. Tapno makichinda ak. Siya kun Ay, saan?
Amok to mo lang agpaaram ti kuwa mi jay ilay. Nay, nakapasyar ka mat, barok. Wan nanang. Taumay kayo ikan iti sidain niyaw. Nakitsinda ngamin. Apay, sikat tinakitsinda. Saan ani Mila? Ay nanang. Jak kayat ngagbannog di anak yaw. Ay na, nagkasat na talaga dya anak me. Kanayon ko nga ibagang umay na kayo sa rungkaran nanang. Di namot kayat. Masadot ka nung umay dito eh. Anya, ay naglukon day dya babae. Ay, di mo unay spoil din, barok. Tamang ano, agruam. Saan mayt nanang? Jak ngamin kayat ngagbannog di anak yaw. Isu ajak pagtrab-trabahoy. Limok magngaroday. Ta pakanag iti hosto. Mabsog iti hosto di anak yaw nanang. Sige nanang, mapanakon. Sige, agyaman kami manan Awan ang yaman na nanang. Sige. Alag terik na dagiti katuganga. Tapno siyak ti patsyenda. Tauray anya ti aramidag kinimila. Awan problema. Amok ti pagkapuyan dagiti nakaikamanga. Basit la arigalaw. Maala ka. Terik nada. Inutom tag sida Tapno adda sida inta numalang mila. Kundi ka man kape kape. Ta nagnina ti asukar kun kape. Pati gatas na ibusay. Wala, darasam ti mangan. Aginaw kan. Kalpasan na, balsigam yan natumba kayo di talikod ti balay. Tapag sungraw. Idulin kon di LPG ta nagastos unay. Agluto ta iti kayo. Fred, agawid akman mo ti balay. Inakman iliwan dagiti dadakkel ko. Ay saan? Dito'y kalaang balay. Di suda ti umay dito'y no kaya da? Rumwarak tayo na agtrabaho. Di ka rumor dito'y balay Agtalinaid ka lang nito'y. Tano di ka masangputan dito'y balay. Mangriribo ka. Saan lasi ka tiriribo ka? Agraman dagiti dadakkel mo. Tandaan na ita, Mila. Nangagnak, Mila! Fred. Nay, si ka magayam tinaya banda Mari Wilma mga ramin dito'y balay da, Fred. Ay, uwin nanang. Amuda ngamin ti abilidad ko. Iso asyak te ay abandan no ka. Ay, kumusta ni Mila? Din sa mo makilablabadan. Di pa'y umay pumasyar mo't ije balay. Ay na, jakman amo di anak yun nanang. Takas jay namut tay. Simadot mo't tin nanang. Anya? Maturog lat kukuin na ni ije balay. May bayak mo't latan ta asawak kit nga ron. Uno, amang ano aginaw mo't tay. Saan nanang? Kasanong agsikog ka di na pa yan kaya ti makikaida kanyak. Kanayon na kabugkawan. Ung tanak. Kin pasaray siyak pala ti agluto no kasi yung aggapuak iti trabaho. Ay naglokon. Ay, inaktuman iji balayaw Ay, takasaritak. saanin nanang? Di yung tanta kasi may. Okay lat tamot kanyak nga oray sa daw. Awan problema kanyak nanang. Taay ayatag di anak yaw. Mila, umaynak Manila baan? Kwa, Mang Diego. Alan Mila. Ura italaan. Awan mo't ngamin ti sabali amaya bak nga umay aglaba ading ko. Tapasig mo't ama kumikom nagititat tao dito lugar tayo. Ay, kwa. Iyagilangan dagiti ipalabayo dito'y, Mang Diego. Tadyak mabalinti rumar dito balay. Apay ngamin aya ading ko. Ay, kwa. Anda ngamin aramidak diti balay. Sapay mapana ko nagisuro. Sika kumalatan ti mapan ije balay. Tadya akon masango ti mangyig ditoy. Aduunay dagi jay. Iso anasaysayat no ije balay ti paglabaam. Di ka agdanag. Tanayunak to ti tangdan mo. Sa balin to pay dagitay badbado nga itad kuken ka. Ikkan ka iti badbado. Taado ti agsangpit a package me. Ay, sige nga Rod. Kita aktulatan, Mang Diego. Urayak pa arumwar nila kay kung sa akrumwar. Anay ko! Anya kamatan!
Kaslak matlaubingan iti pampamay amamang babaw ti tiruno iti patong ko. Natangkin ti ulom. Kung nakasaan ka rumrumwar dito balay. Ngamanya tinaramid mo. Ay na, trabaho ti rimwarak, Fred. Anya ka kadi? Saan ka na pan naglakwat sa? Apay nga rutan narabyan ka ay. Ay na, unay kamatan. Garang ganyang kakidiya. Pag-aayat mo mo't ti mapanagmarmarang mang nita. Tapno armunda ka. Aglablabos kan! Nukas tamlang! Nasaysaya at nagsinatan! Pumanawak langan! Nung makapanaw ka. Padasam ti pumanaw. Tapilayan ka. Makamuditan. Gundawayak ti kawan ni Fred diti balay. Agawid aki di balay. Kadya ko nagsubsubli ditoy. Nauma ako niti kinaulpit ni Fred kanyak. Diya kon makaanos pa'y. Mila nakaw! Ha? Mila! Lukatam da ito'y! Ni tatang. Ay, agyaman ak. Agpatulong akan ni tatang ko. Mila! Mabit lang, tatang! Umayan! Mila, mapantay di ospital. Ha? Apay? Asino ti na ospital? Ni Fred, natinag iti balaya pagtrab-trabahuan na. Nangato ka no tinakatnagan na. Anya? Fred, na-fracture ti tulang mo iti likod. Kat sigun iti doktor. Maapektaran ti aking baba sa tibagim. Iso asaan ka kanun ang makapag na. Diyak kayat tagbalin na baldado, Mila. Diyak kayat. Fred. Kasano pa ita na makatrabaho ak. No kastoy mutinti ka sa saad ko. No kasta. Pakitang tao laeng dagitim pakpakita na iti kalabays. Uwan tatang. Plano ko man na panawan. Ngam apag iso na disgrasya. Ti awanan bain alalaki. Plastic. Pangkalob na lagayam itinaalas nga ramin na timpakpakita na kada kamay. Ay, payman. Ay na, lakay. Bye-bye amon. Anya ka kadi. Baldado lang arudan, tutupampaylaan. Maday, tinakam ko itinamwak, bakit? Ala, baybayan yung tatang. Diyak ko man ibagati nararamid nang nasaysaya at mutlaang numaamuan nyo. Mila bakit? Danuman. Mawawak. Wan, mabitlaan. Anay ko, nagsakit tisikot ko. Oh, ato yan ti danom mo, Fred. Agyaman ak bakit? Mila bakit? Pakawanan nak ko ma. Gapo iti kinasabrak ko kin ka iti kalabas. Pakawanan nak ko ma. Katsapay ko matadinak pampanawan. Anusan nak kung mga asikasuin. Mila. Ala, lipatan mong tinapalabas. Agpaimbag kakit di. Kat di kagdanag. Diyak tumaaramid timang panaw kan ka. Tamo ka kasapulam titulong ko. Di ka baybayan, Fred. Agyaman ak Mila. Ulitag-tagkid daw iti pamakawan. Nalabit. Dusak da ito yan. Gapo iti kinauyong kukin ka iti kalabas. Pakawanin na kuma. No nasaya at aramid mo, nasaya at tumat ti magunod mo. Ngam no naalas ti ugalim, dapdapam to ti babawim. Bueno, papagayam,
Ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Oh, da kayo magayam tatang. Sumrek kayo ah. Hagyaman akyaw na nakaw. Umay ko awirin ti anak yaw kani Anjay. Ah, awan aramidin nyo itaaya tatang. Ay awan na nakaw. So nga umayak agaw awer. Ay ala, awarin nyo man nga ruti apo ko yo. Tarumwar kami kini Anjay. Adala mapan mi katangan. Sige. Ayan ti apo ko kaya. At Anjay silid. Agselsil pun tata. Mabit lang tayo bang. Naglaingay ti apo ko ngagsilpawn. Amo na ti taltal magan na. Nasurok lamay sa ti taon na. Naglaingay ngagsilpawn. Ay na. Alaan nyo ti cellphone no madamdama tatang tapno sana maruam. Ay baybayan nyo lakadi ngagsilpawn. Naglaing around. You are very good Junior Abaw. You know na how to kalikot a cellphone already. Ay na, madi mo ilang ano ka na yun, tamang ano madadahal ti matana. Mapang kami tatang. Wan anak kaw. Oh, at iti kwartayo tatang. Tandanan kayo ang mga awir kini Junior. Ay na, sahanan. Da kayo kidi may sa anak may ngagpatpatangdan. Awatan nyo kit din. Inkay ang merienda ijay store no madamdama. Ala agyaman nak nga raw. Ay wang, anya nga oras asumangpit kayo ngay. Malam to sigurong tatang. Tadapay papanan mi kini John. Sige nga raw. Aganad kayaw. Pantayan man to apo ko ta. Bakit? Apay, inyag mo dito'y balayan ni Junior bitaw. Awan nga ron mga awer. Awiram, tadda papanak. Papa naman nan aya. Inak agpakulot. Ada intidya anak ta akwartak. Agpakulotak. Napayagan na jak nagpakulot. Unat man ang tubokaw. Di ka pa'y lang kami nagpakalbaw. Pakulot ka la, pakulot. Gastos la na ita. Agpakalbo ka kay din. Di si kante agpakalbaw no kayat mau. Jak nga ron kayat ti unat abok. Alaki din. Awiramon ni Junior. Ayan ni Junior, bakit? Nakaturog. Apay aya. Yawid ka. Nakaturog pa'y mo't. Urayan pa'y amakaring Ay, saan? Tamang ano sumangpeten dagi niya agasawa. Di da kami amo, arimwar kami ka ni Junior. Aniya? Di mo ibagbagang imay ko impabantay king ka ni Junior Makaraman ka kanyak. Nanta, yawid ko ni Junior. Nga uray nakaturaw. Otoy, ti chinelas kan badoy tatang. Ay na, naggastos kayo pailaang. Magyaman na ka. Ano kulot kayo matan. Unat lati buok yu deagsapa. Ay, kwa. Siyak din ang kulot itay. Intugot ko tay karler ni nanang yaw. Isaw tinusar kaw. Sinsinan na kulot day tao. Oh, yawid yung matanda ito. Inlakaman da kayo ti sidaan niya. Ay no. Ay, agyaman na ka, John. Talaga nga ipampanakkel kayaw iti asawam. Naparabor kayaw. Kun mayat ti biyagyaw. Naaliwanwan. Mayat ti agi parabor, tatang. Basta ada may parabor. Malaksid ano awan. Ala, yawid yun ta si Dayo, talotwon niya. Papaayaban nak ni Rino nga anak talakay. Inak ka no patanggadan niya asawa na, tada trabaho na. Kahit tangdanan da ka. Di uray man awan tangdan ka, ta anak kumati tulungak. Agbambanog ka lama mapanijay.
Awan tumod la itid natang danmaw. Kaasida nga rudmat. Basit lati sweldo ni Rino iti pagtrab-trabahuan na. Kasanaw, di mo't ngamin nagadal iday. Di mo't nagpursigi ang nag-eskwila. Di nalatultuladan ni John nakabsat na. Di adal. Kun uray ti asawa na. Di adal may. Di adal dadwa. Darino ngay. Agpadpada da iti asawa na awan adal na. Santo pala anak dang anak. Kat kunam ata day din ang tulong ken ni John. Iso anak ka adal. Ay basta, di ka mapaniyay. Yung ka nagbambanog kung nagsaysayang iti oras mo iyay. Apay ayakas ta ka bitaw. No agsasaw ka kasla may sa ti anak mo. Kasla ni John laang ti anak mo. Pipian ni John ta makatulong. Ada kwarta na. Ngam ni Rino ngay, ada nga ron maitulong na kadata. Alaman, pasaray datan to pa ti dawatan na. Nagringat lang nga ron ti biyagdan. Putot pa lang kami na putot ba. Tatang, umayak man makilaba. Awan danom may. Saan kami ang nakapadeliver? Saan kayo ang nagpa-deliver? Tawan kwartayo ang pagbayad yaw. Kasta ka day. Uwin nga rod tatang. Inggatang ko iti bagas kun gatas ti apo ko yo ti sweldaw. Abay, saan pa yan nakatanggat ni bakit mo ya? Saan pa'y tatang? Adamot makabulan ang. Nakatanggat na jayan. Isot paglabao mo na. Tapno makatrabaho ka. Awan na, no di ka agsalungag. Matay kayaw, asimumulagat. Barang makasapulak tumod lang iti napimpinda sa trabaho, tatang. Kanon to ba ngay? Imposible ang mapasamak ni kasta. Tawan adal mo. Malaksid no makapidot ka iti balitok ta isaw. Awan na tamuhan. Nay, apay nga inkuyog mo pala na kita anak mo dito yung balay. Nag-aariwawan na. Di gusik idan dito tatang. Ila, tilan tuman makutkutikot dan. Ay, bantayam na kita wulwul ng anak mo. Lulu, adda nakitak a chocolate Jeref. Kasla na imas dayjay Ay, wan. Talaga na imas. Talagapo bro na chocolate dayjay. Inted na uncle mo ajawn. Impawit ka na, tikatugangan na. Ay, niya nga tatiraman dayjay a chocolate, lolo. Ay, naimas nagimas launay. Mabalinti dumawat, lolo. Ay, saan? Kankanik na dyan, numalpasa ka mangan. Ay, uray basit laang kuma. Nagtangkan ka ti ulo mo nga ubay. Nukunada saan? Saan? Di mo amo ti sawaya. Tatang, umay kami man. Datay paborito ka manugang. Anjay, dumanon ka. Ay na, kadwam gayam ti paborito nga po ka. Ay, umay ka man, Junior. Kiss Lulo. Ay na. Ay na. Maburing ije balay. Iso nga ipasyar ko man laangan. Kaya't nan sa ti makikaro ba? Ala. What do you want, Junior Apukok? You want banana? I have banana in the kitchen. Oh my God, ding Junior, agay-ayan tayo. Ay. Di yung kay ayaman ni Junior. Tama nga nung maisurong agulwal. Ay na, baybayan nyo ka di tatang. Gaganga iti ubing tinawulwul. Oy, apay di ka pay agawid aya, tunton. Nagawid din ni tatang mi, lolo. Kunana nga mangan kami pa'y ditoy. Aya, inkay nga rudan tumulong aglutaw iji kusina. Ala, tonton. Kaya ayaman nyo ni Junior, tasyakon ti mapan iji kusina, wen? Wen, auntie. Inkasukunan dagiti anak tarino. Tama nga no agpapaanawa daman ijayan. Agung at tuman ni tatangan. Madamdaman taon. Saan nabalit at damo ni nanang? Ay, amom lang arudan akagurguran ni tatang dagiti anak ta. Nawulwul da kanong amin. Kunang nga rod ayawid ko idan. Ngam kunamon ni nanang apakanin na pa ida. Ay, kababain ka da nanang kentatang. Imbis ta data kumatimangtad ka da kwadang. Saan? Taisuda mati ka na yun amang mangtad ka data. Nyay, bet awanan tamag nga rog bakit? Naimbag ka ni Manong Jun tadaan da. Dakkel nga min di sweldo da iti asawa na. Hiso akay kayat ni tatang ida. Ala, saan mo na panunutin na ita?
At dan tulat tamad asit ti Diyos Ni, nagsapa kayo ng imalati dito'y balay tatang. Kaririing mi. Wow, tomay kayo ikan iti udang. Napanak nagkamulitay kayo. Sinapak tinapan nagkamal. Ni, nagimas ang tatang. Kuna, kin adapay na yun nakapay. No kaya't yaw, lutuwa kaon. Awan aramidin nyo di balay ay Ay, awan. Ala, tasya akong timang ilutaw. Anyat kaya't yung alutaw, pritaw, wano isang agkaw. Kita hamda ito yung. Ha? Nangalami ti dayta singsing. Napidot ko iya kataltalunan. Idi na pa na nagaradaw. Anya? Ala, saan sa mo ta sinsinan a singsing dayta? Balitok sa nga ron. Naktuman ipakita iya ilay. Taamangan no na balor da ito. Bakay. Lakay, gimatang darino iti ado aburias ta. Agtarakan da iti burias. Nay, nangalaan da nga itinggatang da. Inutang da. Saan? Naglakwan na kano iti napidot na asingsing iti talon. Iti agar-arado. Ha? Singsing? Wen, nabalor kano da iti asingsing. Inggatang na adagusan na iti burias. Kita man la ugali da diyang anak tanya. Gimata nga dagos iti buryas. Di man lang nang ibingay mo iti kwartada. Ha? Man naging bubukod na talaga na diyang anak ta. Pipiyapay ni John. Ta saan nga naimaw? Saan na bale at pagbiyagan da mo tinangigatangan na? Ay na. Nagswerte mo tanarinaw. Apay buryas ti ginatang na ngay. Di na pala inggatang iti siminto. Kas kadalan landok. Tapatarimaan na ti marmarba abalay da. Paaduan na pa'y siguro Iso agim mata nga dagos iti baboy. Nakapoy talaga ti diskarte na yarinaw. Ayan ti apo kaw, tau awirag, diyan anak kaw. Nasaya at may kayo tatang. Pakiaw-awir yuman nga ron ni JR. Tamapang kami di ospital. Ha? Apay? Sino na ospital? Ni katugangak tatang. Simang pagatan manipod abroad. Adanadagsan na sakit na. Kat iso ti agagasan na. Anya? Naipos nga rodan ti kwartana. Iso ada kami ti mga tultulong kingkwana. Kastaya? Iso apasensya kayon Nooan pa'y mayatad mi akwartayo. Awanan kami ita. Ha? Sige. Okay lang. Awan problema. Sublatan nakman nga agaw-awir pa ka. Apay, mapangkaman na nagpakulot. Ay, agpakulot na. Awan to pa'y pagpakulot ko. Tadidak mo't ikikanin da dyan. Awan ka no kwartadan. Ha? Agad, gaputawan maitadakan kan. Aglaladot kan nga agaw-awir. Ay, si kante agaw-awir. Masaduta ko. Awan mo't agas ti banog ko. Agsaysaya nga la iti oras ko. Nagalas katikas ta nga aramid mon. Idi ada kwarta da ay, son! Sumanang ka mo tama, bakit? Nakalako kami ni ti baboy, tatang. At iti kwartayaw. Ha? Ay na, nagadumot na ito yan. Rino anak ka. Wen, kwartayaw. Inikak mo ni nanang iti kwartana. Ay na, kamaudyanan na. Pimintas mo't langan ti biyagyaw, anak kaw. Naayat unay ni Apo Diyos, tatang. Patarimaan minto pa iti balay main. Kan palawag ti kulungan ti baboy. Dan nayunak ti katangag. Ay na, maragsa ka nakparakin ka, Rino anak kaw. Ay wag, umayak to iti balayo Tumay ko awiran dagiti apu kaw. Lolo, ado ti chocolate may ijay ref mi. Kayat yo? Ha? Umay kayo ijay balay mi, ta ado chocolate may ijay, lolo. Ha? Sige, apo. Kiss ka man, apo ko. Simingpat kayo, lolo. Itala ngayon kiss na. Ha? Kwa? Idi kulot ti buok yun na uyong kayo. Ha? Ay na,
Tila ibagbagamad nga ubeng. Awan ngamin pagpakulot kon. Iso nga unat manantibukaw. Nga may tataynik kanak ni tatang mo iti kwartak. Agpakulutak manayin. Ay, baka umuyong kayo ngay manan magpakulot kayo. Ha? Ay, saan, apo? Nasingpit ako na kanayaw. Papanam, bitaw. Ije balay darinaw. Tay nakawawi rin dagiti anak na. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Ha? No asino tanda kwarta na, iso ti papanam. Itatawanan ti kwarta da John. Saan mo ida napagananaw? Nereno manan ti kay kayat mo, ta iso tanda kwarta na. Saan na panang idawdawat? Ngam kasanon, numaawanan da iti kwarta, di panawam tuman idan. Amirism ka di tiar aramidam, bitaw. Saan na may parbang ti kasta? No asino ti adan, iso ti paboritaw. Ngamnawan piman kwarta na, di mo pagananaw. Agyaman ka at nasing putlatan ni Rino kan ka. Itilikodan ti panangumumsim iti kang kwana. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam, bitaw? Mala, Houston, bakit? Wag, maamiris ka ti bagbagam, bakit? Surya, pasensya, no ada nagkurangak, bakit? Sana siya ti pagkidawam iti suray. Ni Rino, kanti asawa na. Wag, bakit? Agyaman ak iti kanayon na panang palpalagip mo kanyak, bakit? Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Biyag, ti tao. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ilakay, mapantay di barangay hall. Adda ka ni iwaras da libre abagas nga aggapo iti gobyerno. Anya? Ay, di ka mapan. Ni, apay ngay, sayang. Maikan tayo amin abu barangay. Perhead ka no ti pamayanda. Basta di ka mapan. Di ka lang mabain na mapanagpilpila dita. Benji. Apay, awan ka mo na ya. Awan bagasan. Adamat kit di. Ngam isupay ti gatangan ta 5 kilo ka no ti tunggal tao. Iso mapantayo ka dagiti duwang anak ta. Tapno basta di kay mapan. Kas kay lang mapanagpalpalama dita. Awang madakas na numapan tayo. Basta di kay mapan! Di ka kadi makawawat! Apay adi kay napan ni barangay hall ngay, anak kaw. Ni Benji ananang, di na kaya't amapan kami. Apay, mabain manan. Wen amamu yung mutan di manugang yo. Ay, unay lakit din na ya di asawam. Anya ko matipagbaynan na kat pagsayaatan tayo amin na bumarangay dayjay. Ay na, imbagak day takan kwa na, ngam natangkan ti ulo na, nanang. Ay, unay na ya. Kas jaymat ngamin di asawak. Panagrik na kat bak nang pailang aging gaita. Idi dayta Saan itan? Tainla ko namut amin na nasanikwa na atawid na kadagiti dadakkel na. Ay, nangato ngamin ti pride ti asawak, nanang. Sayang, tawam mo ti pakakita ni titawid na ngayon laklakon Kasano, kat saan mo't ngagtrabaho, nanang? Awan sa bali a pangalaan na iti pangbiag na iti pamilya na, no saan na ti paglakwan na iti sanikwa. Katita, awanan, naibusan. Nanang. Kat dagdagan mo ngamin ngagtrabaho tanay. Ag-eskwelan tun dagiti duwang anak yaw. Awan pa'y laturnong yaw.
Ungtanak no dagdagak nanang. Iso na saysaya at la siya akong dagtrabaho ngam ti iso ti dagdagak nga gunay. Anya, babasit pa'y laragit yan anak mo. Urayan tasaan mo't nga ron anairuam iti trabaho ni Benji. Bapa nakijibang ko, bakit? Inakagibang ko iti kwartata. Kat nang iba ti kaya ti gastosan tayo. Ada 3,000. Abasto tayo iti makabulan. Laang! Kurang data Ado pati babayadak nga bills tayo. Kanti pagbayad ti anak tayo di pagadalanda. Iakar tanto nga minan iti public school di na unang anak ta. Taimbi sa pagbayad na. Ornungan talangan tapag kolehiyo nanto. Anya? Amo mati kinawalwal di anak ta. Iso nga ron nga yung pantay di private tapno... Bakit? Narigat asa pulan ti kwarta itan. Kabalan tapay mat nga pagadalan iti pribado ti anak ta. Uray pay. Ornungan takit iti kwartata. Tani, ado ti kayat ko agatangan. Planok ti gumatag iti may sapay atrak. Aniya? Aginot tayo. Di tayo pa'y lagsapul iti naimas. Tapno daras sa makaornong tayo. Ay, adamat kwarta tayo. Ngam apay nga imutan tayo ti bagi tayo. Unaen ta nga si kaswan ti pagbaknangan ta. Bakit? Anyat kunan, lala? Kunak, sumre ka kababaunan tabantayam dagiti duwa nga anak ta. Apya sumre ka babaunan? Di ka lagbain? Ni, pagbainak ko ma. Trabaho mo't dayta. Ay saan? Ibabain nakmat nga asawam. Benji, apay ay akasta ka. Adun ti utang tayo. Nawan tagtrabaho ka data. Kasan o makabayad ta iti ado nga utang ta. Basta di ka mapanagkatulong. Kababain. Anya? Idi, da kami iti adababaunan na. Ita, si kaagi din ti mapanagkatkatulong dita. Idi dayta Saan ita? Ure pay! Basta di ka agkatulong. Nagtrabaho ka, saan ababaunan? Opisina ti pagaplayam. Ni, anya ko mga opisina ti aplayak nga ikat amumot ngawan adal ko. Agpada tangawan na ilupas na. Ay basta di kag trabaho. Bantayam kiti dagitan nakta. Babasit na pailaang ngam panawam ida. Agtalinagad ka dito balay. Birthday. Imayak tao may Kuya Wes ti sayangkat ti simbahan may a free medical check-up. Libre da ito. Bangtid da pa iti agas. Ay saan? Tada private doctor mi, tata. Ha? Saan mi nga minakalaan ti kakasta? Masapol a pribado a doktor ti pagpa-check-upan mi. Tadamad kwarta mi. Ha? Ay, kastaya. Sige nga rood, Benji. Tayawis ko iti tagtuma. Sige, pasensya ka na. Mga lakadita ikanan, Benji. Pinalingkik ita dayta. Paggunwaan tayo, tapno da si Daniel. Sana, nanang? Ado ti ikan iti balay. Anya, nangalaan nyo iti ikan. Ay kat pinalingki mi Ne, alaki ado din. ti masita iti balay mi, nanang. Sige, mapanakon. Naitagasak lang. Ay, amo kon ti ugali day tamanugang ko. Uray awananda, ibagbaga na ang aglaplapusananda. Ay, una yan. Sayang, no di na ko mainlakla ko dag itisan ni ko anay patawid kan ko na. Dada ko mapagbirukan na ita. Naglawa kataltalunan ije probinsya tinla ko na. Sapay nagpintas ti lokasyon day di adaga. Agilibre ka mamay, tatari ko. Ha? Alan awan pa'y makukwartak mat. Kasyan na kadia, tata. Mabisina kon. Sige, Ryan. Intamangaran iti restaurant. Ilibre ka. Tatari ko, mabalin nga i-take out ak ta asawa kan anak ko. Makonsensya kami ta nanganak ng isuda saan.
Ay kit, wala, Ryan. Agyaman na ka. Amok ngamin asaan ka anaimot. Managsimba ka. Agyaman na ka. Nailumlumak ngamin iti utang. Wen, awan problema. Umay kayong tumat makimisa. Uwen to, tata. Madanon to dayta, akan ito. Di ka lama buwan iti kastangar aramidem Ryan. Anya ko matipagbayanak. Sa anak ba't ang nagtakaw Nagpailibre ak lang, mate. Un angam, adamat kwartam. Yang kakatagpalpalibre tan. Madlawd na pa'y ayangad na kwartak. Kat puro daan ti badok. Kan nakachinela sa klaeng. Madlaw ayangad na kwartak. Un angam, panangloko ti kastangar aramidem. Lokloko am ti pada mga tao. Ay na, dakes ayat ti agpalibre kat saan mo't. Kasano numamuan nga adugayam tilugan mo? Ay na, saan dang to amaamuan? Ta saan dang amo ti family background ko? Practical ti biyag itan. Mayat ki di tapno darasta makaornong. Inakto pa yan agibang ko inton pigang. Ta agrimit man dagiti driver ko. Intan tumat nga ron makimisa barang malawlawagan data panunot mo. Saan aga po ta makimisa kan? Kat naustuanan ti aramid mo. Adang to pa am Guston! Agkakanat man ng tibagbagam. No di mo kaya ti makimisa, makamo ka. Da kami kadagitaan nakta ti mapan. Awan maisa ang Benji. Naipusin tay inutang mo abagas kininanang idinamin sa nakalman? Naibusan Ay. Inak umutang ije store. Saan ka ije store? Kababain? Amang ano pagchichismisan daman ti tao ijayan? Ibagada amang urkurangistan. Kat pudno mo tamang urkurangas tayon. Tagrigrigat tay ka nga roden. Basta ijayan ni nanang ti papanam. Di ta pala nabayadan dagiti utang taken kwa na. Uray inak day jay, mabainak mutlat ta. Isula ka na yung ti pagututangan ta. Kat aganos Ta isukat nga rod tinam. Ti ina, di na itulog ngagbisin ti anak na. Ikan na kaday jay nga oray adon ti utang ta. Benji! Basta ni nanang laang ti pagutangam. Di mon sublian dagiti daduma na utangam. No palubusan na kumangami ngagtrabaho, di saan ta kumanga utang akastoy. Babasit pa'y lang arod dagitan nagta. Napusot mo tan ti buridek. Mabalinan nga ibati. Basta di kag trabaho. Nukunak asaan? Saan? Di ka lang mabay niyag katulong dita. Anyan tulangan ti sawan ti tao kanya ngay. Basta di kag trabaho! Intay makimisa, tagdengag tayo iti sasao ti Diyos, lala. Ayabam di asawam, agkukuyog tayo no bigat, masapa tayo. Di na kayat nanang. Di mo pa'y laing bagbaga, di na kayat kunamon. Ay na, kasla diyo am mo di asawak. Akit padasam latang awisan Bareng maipapan iti kinasadot, kan kinangato ti pride ti maisermo ni Jesimbaan. Mayat kumano denggen ni Benji, tamayan natop iti ugali na. Da kayon ti mangawis kan kwa na. Bareng da kayo ti denggen na, nanang. Kumusta ngay, pare Benji? Kastoy, ayos lata matibiyag. Na-progreso lata. Imbagman, hangam siyak, kakasiak. Awan pa'y makukwartak mat. Ne, apay ngay? Ay, no siya, jak itulok, ama awanan iti kwarta. Ilibre nakman nga rod, pare Benji. Wala. Di talaga yan. Nairanamat nga dapapan na kita. Jak makapan iti bangko. Jak makairwar iti kwarta. Awan ngamin igam ko kwarta. Nakabangko amin na kwarta. Ay, sayang. Kunak no adda. Pautangan na kuma, pare. Ay, apag isuk kuma nairanamat nga rod nga dapapanak, pare. Ay, inton maminsanin Sige nga rod, pare Benji.
naman aya. Apay nga inaldaw arumor ka? Kat inakagdis kita riti kwarta Mabit ka lang Wen, bantayam dagiti anak ta. Awan ka nun tayon, isungagdis kitara. Ala, agan anos ka. Patsyak maisublin taw, tinapo ka kinabaknang ka. Kasano ko mamay subli, katawan mo ta aksyon mo. Anyat ko lang. Ay kwa, awan. Sige, mapanakon. Awawiram dagiti anak ta. No kasta, inlimod mo ti pan nakilablabadam anak ka. Wan ananang, jak imbagbagay ti asawak. Tanumaamuan na dayta. Sigurado pagsardengan nak. Ay, unay lakit din ay aday dyan nga asawam. Lakay ton ngam di pa'y lagnakam. Agiskwelan ton dagiti anak yaw. Wan nga rod Mapampanunot ko pa'y kit din na panawan nanang. Anya, ay sana. Ipagpagapumla kuman ka dagiti anak yaw. Dagiti ubing tagbalin akaasi. No aramidam ti kasta. Asinon tungay ti madakkelan da nga amada. Bayam, tairaman ko iti kararag ko ti may papaniti dayta. Patsya ka makapanunot tumut laang di asawam. Kagap-gapo medya doktor, Ryan. Aguyak kamatan, bakit? Saan lang siyak taguyak? Uray dagiti anak ta, agurigurdan. Anya? Kuna ti doktor, kurang ti sustansya ti bagimi. Kasano kat awan sustansya ti kanan me? Tadi kamat mangibati iti igatang iti sidan, no kas diya nga rumwar ka. Ako ha. Lakay, agpanunot ka kuma. Panunutam ko mati pamilyam. Awan pudno adu ti ornong mo. Ta, naimpet ka nga rod. Ngam nalabos matar aramidam, tapati pamilyam kat bisenam. Ryan, awan serbi ti adu nga kwarta no agsakit tayo aminan. Saan tayo nga maitugot dagita nga kwarta? Ni Apo Diyos kumati pangpangro na tayo nga pagserbian. Saan kat nga data kwarta te mas napatpatekan ka? Kanayon kumat nga ibagaday ta. Ti kwarta mo tagbalbalin nga Diyos mo. Isong agpanunot ka lakay. Pakawanan nak. Bakit? Sige. Ikarik. Saan kayon? Nga imutan. Maulawak, Benji. Nakapsutak. Apa yan nga Banog ko siguro dayto yan, lakay. Papanam ngamin aya? Apa yung marabyang ka sumangsangpat? Damagam di tabagim No agtrabaho ka kuma. Sa anak ko maamaparigat nga agtrabaho. Mapanak makilablabada. Tapno dala pagbiag tayo. Kun pagbayad ko iti adu nga utang tayo. Agnakam ka kumamatan, Benji. Makitinulong ka. Ikatam na ta kinangato ti pride mo. Agtrabaho ka, pangaasim. Agtinulong ta kuma. Tano di ka agbalbaliw. Amangan no pumanaw kamin kadagiti anak ta. Saan Bakit? Ala, agpaimbag ka. Kahit pakawanin na kuma. Patpat din kayo. Sige, ikarigata ka tilmunin ti pride ko. Para kada kayo pamilya. Diyak kaya't amapukaw kayo itibiyag ko. Isa pasensya ka lakuman. Bakit? Kararag kan panagserbi kini Apo Diyos ti kabilga na pundasyon ti maysa a pamilya. Kumput tayo iti namarswa, tapno agbali na natibkar ti buklan tayo a pamilya. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao.
Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Inalilaw naklagayam, Carlo. Linukonak. Kung na masyaklang ti babae ti biyag mo, nga madamat kayam kaliblibin mo. Nupod no ngay nalilaw ka. Intarayan ka kuman, itatamasikog kan. Ay-ayatan ka, Levi. Sikati talaga akayat ko. Saan kat ati kaliblibin ko? Kasano ak nga roditan, Carlo? Kasano kami ni tisikog ko? Saan kayo abay-bayan, Levi? Itid ko ti pagrebengak kas ama ti agbalin nga anak ta. Ken ti pagrebengak ken kaakayan ayat ko. Pangasim ta dinak pangnamnaman iti awan, Carlo. Promise. Basta orayin na. Tamangal alak lang iti timing. Tapno panawak ti kaliblibin ko. Agawid agpay lejay lugar mi. Tay nakipakamo kadang iti dadakkel ko ti kasasaad ko, Carlo. Maawat ko ti sasaadang anak ko. Awan problema kanya. Uray aganak kanto abalasang. Basta sinaamon dahi a Carlo. Tatang. Uray awan mabangunan na nga ama dahi tasikog mo. Nukas tantumot laeng nga dagayam asawa na. Baybay amon. Sinaamon dahi a lalakay. Saan, tatang? Ay-ayatan nak ni Carlo. Siyak kano ti ay-ayatan na. Napilitan la kano anakidan na iti kaliblibin na ita. Tapinikot laang dahi a babae. Dahi takot ti madikin ka anak ko. Gaputay ayatem jay tao. Patpat yamot amin na nga ibagbaganakin ka. Apay, sigurado ka nga amin abaliksen wenno ibaganakit puno. Tatang. Agpanunot kamot anaimbag anak ko. Amirisem anaimbag no pudno wenno saan dagiti bagbaga da ja alalakikin ka. Natural nga idipinsa na ti bagbagina. Tapno saan mula aguraan. Basta jak masinaan ni Carlo, tatang. Ay. Ure kas jeti na amwak. Sana nagbaliw ti rignak. Taam mo ka siya ka talaga ti patpatgad na. Ngamin, aging ka ita. Saan da pa nagkasar iti babaya kadandan na, tatang. Kat magnamnama ak asyak to ti ikasar na. Nagsubliman na ni jay syudad ja anak talakay. Apay pinalubusan pa'y lapim manaw. Kat amumot ang masikugay. Nagpilit mo't nga rod. Rumbang ko mga ginanan, tamasikugay. Inrana na tipimanaw, itiawan ka. Tamo na nga minadi mo palubusan. Amum gaya makasta. Nga mapay adi mo linapdan. Dinakmot nga rod denggan. Linapdak ngam nagpilit lata. Awan tinaramidak. Agtrabaho aklata ka sales clerk iti na ita pagtagilakwan. Tabasit pa'y matichan ko. Kabalak pa'y tagtrabaho. Isupay ti masweldok nga urnungak. Para iti panagpas ngay konto. Sweetheart, dahito yung rubber shoes mo. Bagay mo ito. Nagpintas ang style niya. One sweetheart. Kaya't ko dahita. O sige, bilhin na natin. Okay. Da Carlo, kanti babae akaliblibin na. Nakita na ko ni Carlo. Mabitlaan sweetheart. Adaladamagin iti sales lady. Umayan dito eh. Levi, pasensya kan. Di ka kaya't apakitaan. Apasakitan.
Ngam, amumot asigo din adito ang multi-paborito ni Alma pagkatkatangan. Oh. Wen, amok dayta. Isa di ka madanagan. Tamaawatan ka. Amok mat kat amapilpilit kal amakikuykuyog kan kuana. Amok mata siyak itan ti ay ayatam. Saan ka di? Nangruna kat adanton anak ta. Pasensya ka na. Awan trabaho. Agtamtamudaklatan ka ni Alma. Kaya't kapag sardangan nga agtrabaho dito'y mo. Awan mo ti maikarik ang maitid ko akwartakan ka. Sweetheart? Inalakon ang shoes mo? Halika na. Intapay mangkita iti pantalon mo. Tanayunan tapay ang pantalon mo. Okay, sweetheart. Thank you, Ading. Tara na. Okay, sweetheart. Agano sakit yan yaman na makitkita kita. Agpapas ka itan. Sika a babae. Kukuam ita ni Carlo. Ngam kukwak tumat iti masungad nga al-aldaw. Oh, papanam, Levi. Inakagtrabaho, Mimi. Ni, dakulan ti tiyan mo. Nga magtabtrabaho ka pa ilaan. Kabailak pa'y mat. Mano abulan ng ti tiyan mo? Nasurok awalo abulanan. Ay sus, dandani kamut gayam aganakan. Agi na nakamut Apay, di ka marigatan. Kung nagdakulan ti tiyan mo. Ikarigatak Mimi. Tapno adda pagbayad ko iti abang ko iti balay mo. Apay, di nakatulungan yan nakasikugkin ka? Ay, kwa. Agururnong ngamin iti pagkasarminto. Kastaya. Sige, makaamu ka. No di nakanto pa'y lapdan yung nobyo mga agtrabaho. Siyak tulaki din. Ngam ni, kita di ka unay agbambanog, Levi. Mimi, tulungan na ko ma. Lukatam da ito'y. Apa yan, Levi? Mimi, tulungan nak. Aga nakaksan. Anya? Ay sus, apay ginobyo mo ngay. Di mo inayaban? Saan na masango? Paumay pa lang amin nagiti dadakkel kung agapoy di lugar mi. Pangasim, tulungan na, kagsakit ti tiyang ko na. Sige. Mabit lang tayo sa ganak tilugan ko. Itaray ka ni hospital. Agyaman naktaimay kayo, tatang, nanang. Agawid tayo, ni jay lugar tayo. Apaman na makarwar kayo dito ospital, anak ko. Ken nagikat kan iti trabaho. Saan na, tatang? Anya nga iti pangbiag ko iti anak ko, no gikatakon iti trabaho. Asino nga rin ti mga awer iti anak mo dito ingay? Agbati pa'y laang ni nanang dito'y Tapno da mga awer iti anak ko. Kabayatan ti panagtrabaho to. Ay sus, ado ti trabaho kay balay. Kan sana ka na irwam nga agnad dito'y. No kayat mau, yawid milangan ti apo ko may. Mayat ka? Kwa, damagak tupay ka ni Carlo no anyat makunana. Tanya pala ti bibiyang daya a tao iti anak mau. Kitawan pa'y apulos ti na iti na kwarta para iti anak na. Baybayaan nyo latan. Di yun kuraan ni Carlo, tatang. Pangaasiyo. Awawatan nyo latan. Taan pa'y ngamin trabaho na, tatang. No talaga matlaang nga da panunot na. Agtrabaho para iti putot na. Ala, Huston. Saan tayo napagsaritaan ni Carlo, tatang? Kahit si kalata Levi, no niya ti pangedeng mo. Awan mo't ngamin ti maikarik apang suportar ko iti anak ta. Tawan mo't trabaho. No kasta, okay lang kan ka nga urayawi dandananang kan tatang ti anak ta. Uwanan narigat mo't nagsardeng kang agtrabaho. Sayang mo't ti matgadam. Sige nga, Rod. Yawid danton ti anak ta.
Agawit ka katipay laang katarabiin, Carlo. Wen Levi, torurayan nak ni Alma. Maturog kan dito boarding house ko. Inton maminsanan, tas sigurado ang makaungit kanyak ni Alma no jak agawid ita. Imbagak lang amin nga datin darak a birthday party. Kaano ngay asinaam day siya babae, Carlo? Mabiitan. Kanayon lakas tanti bagbagam. Mabiitan kunkunam. Nakapas ngaya kun. Di mo pa'y lasininaan. Adda nga min sakit na. No bigla kasinaan. Amangan no niya ti mapasamak kin kwa na. Narigat ti makabasol. Carlo. Basit la pa nagano sa Levi. Di kagdanag. Tamang pampanunot akong iti pamuspusan. Tapno masinaak ni Alma. Narigat nga min no kilate. Ta nakapit unay kanyak. Di na kaya't nga agsina kami. Iso nga anos ka pa'y nga guroray. Wen? Sana bali, taaddan anak ta. Addan pang tenglam iti relasyon ta. Si kanto ti kalaysa. Ta si kati nakaipaay kanyak iti anak. Adto yan ti gatas mapok. Atay ta. Ay na, mabisin lagayam. Sige, ang susukan ta maturog ka, anuan. Tane, adupay ta aramidon ni Lula. Bakay? Ay, ada ka magkaya man lakay. Ay, Iyag mo ni Bebe, tasublatan ka. Agina na ka, Mike. Ay, alamang nga rod. Nahaday ta. Ay na, nakamangmangit mo ti apo ko ta. Di kayat na, nakasaklot latan. Ay, kitagan anos ta Anyang arod nga Kas jay mga minasana nagpilpili di anak mo iti nakirelasyonan na. Ay, lakay. No nagpanunot kumaan na imbag. Kitay lalaki ang makaipaay iti napinta sa masakbayan kenkwa na tinakirelasyonan na. Hadda kuma iti puder na ti anak na. Masikugak manan. Ha? Mano abulan? Talo abulanan. Anya? Ay, anya nga rod. Talaga kasta. Kasanungay. Duantun ta anak ta. Di ta ka di pa agkasar. Ay, umadanin, Levi. Plano nga min ni Alma ti agabron. Urayik ang makapanaw. Sa tantog kalaysa. Ha? Agpaiso, Carlo? Wen, Levi. Numatol-tuloy. Itaatawin ti ipapanaw na. Ay, sapay la ko mga rod ta matuloy apumanaw. Ne, amangan no tayo landlady dayta. Mabitla nga, lukatak tiri daw. Levi, adamang sapsapol ka ni Carlo. Ha? Sino ka sa buhay ng asawa ko? Ikaw bang sinasabi nila na kabit ni Carlo? Carlo, umay ka man Carlo! Apay, honey. Alma, apay nga da ka dito Sweetheart, pangasim. Di ka agiskandalo dito Walang hiya kayo? Ikaw naman na babae? Ikaw palang pangisuksukatan ni Carlo sa akin? Aga-agaw kay ti asawa? Huston, masigog ni Levi. Kasyam ko ma. Di mo kabilan. Ano? Masikog pa'y kayaman. Awanan kayo itibain? Ala, agawit ta nga roden. Kat si ka babae. Di mon makita iti uri ka ano man ti asawa. Umay kan, Carlo. Halika na! When, sweetheart, umayan. Carlo! Mabit lang! Di nakpanawan! Carlo!
nakaanak ka manay, anak ka. Maikadwan nga anak mo daytaw, iti dayjay mutla lalaki. Anya ngay, kaano nga ikasar na ka? Mabiitan, tatang. Kasta ka na yung ti pagbagam. Mabiitan, gumawan may. Urayak asinaan na ti kaliblibin na, tatang. Ay, jak amukin ka, anak ko. Luklukun nakalaang dayjay alalaki. Ngampat-patsyamot dagiti ikarkarinakin ka. Apay, di ka nadidigra iti napasamak. Manipod sinungat na kayo ti asawa na. Saanin ang nagpakpakita ni Carlo ken ka? Ha? Ni Carlo ti umawawag, tatang. Carlo, agyaman nakta imawag ka. Nabayag ngay nururay ko ti awag mo. Kaan anak ko? Pasensya kan, Levi. Makumi ko mang kami unay. Iso adi kan nasango inawagan. Kasta ka di. Nakapas nga yakon. Kat lalaki ti maikadwa nga anak ta. Ha? Kasta ka di. Nagsaya atin, Levi. Ayun gaya. Lading ito nga ibaga. Ngam agkasar kamin kun ni Alma iti mabiit. Anya? Di mat siyak ti kasar mo, Carlo. Pinaguray na saan ka di? Siyak ti ayayata may siyak ti kasar mo. Saan ka di? Lading itag, Levi. Ngam awan ti mabalin ko. Awan laban ko kun ni Alma. Taadon din na itultulong na kanya. Saan la siya? Pati ti pamilya. Iso asori. Jak kayat amang namnama ka iti awan. Iso nga'y mawagak. Anya? Ngam di ka madanagan. Nuat dan tukartak. Agi patulutak para kadagiti anak ta. Ngam awan pa ita. Tawan pa'y magtrabaho. Sige, tatan ni Alma. Bye. Diyos ko. Apay-apay nang namnaman ak iti awan, Carlo. Aga brodak, tatang. Kat adakin ka dayta, anak ko. Uray tada kamimot kaninanang mo amang taripato kadagiti dua nga anak mo. Agyaman nak, tatang. Maditirik nak amang panaw kadagiti anak ko. Ngam awan mabalin ko. Daytoy laangan ti amok apamuspusan. Tapno maipaayak iti napintas ang masakbayan dagiti anak ko. Hala hagan anos ka, anak ko. Kundi mo liwayan ti agkararag ni Apo Diyos. Tapno bayabayan na ka, kabayatan ti kaadam iti adayaw. Hello, boy, anak. Kumusta kayon? Nairwaryo ka din timpaw it ko akwartayo? Nanang, thank you Awanan yaman na, anak ko. Basta agadal kayo anaimbag, ha? Ibagam itikabsat mo. Agsingsingput kayo, wan? Nanang, amu mitirigat mo dito abroad. Isong agiskwila kami anaimbag. Para kada kayo, nanang. Oh, agyaman na kanak ko. Naayat unay ti Diyos. Tauray awan nadakkelan nyo nga amayo. Di makkel kayo ang nasayaat. Katsapay kumatag tultuloy ti kinasingpet yo anak ko. Ipatpatag kayo unay. Kat para kada kayo amin nga aramidak. Para itinapintas ang masakbayan yo.
No may tibkol ka, bumangon ka. Kat ituloy mo timang saranget kadagiti panubok, asumangbaykan ka, babaan iti pamatim iti Diyos, anamarswa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Biyag, ti tao. Ket ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ag-overtime ka kadi, Beth? Saan, Weng? Agawid akon. Agkuyog ta nga, Ruden? Ay kwa, adapay papanak, Weng. Ha? Sa dino, ha? Makisinara ka kanitoto. Anya? Ket, anya nga roti baga kini Alvin, no damagan na kakanya. Sigurado adamagan na kakanya. Tamay may sakit nga rod abalay, ti pag-abangan tayo. Ay kat, ibagam tulatan na nag-overtime, Mac, Weng. Anya? Ay, sige nga rod. Sikat ti matungpal, Beth. Ondas ka din dayta, Beth? Allowance mo iti makalawas dayta. Wen, Toto. Dakkelan agatad dayto eh. Agyaman na ka. Di ka agyam-yaman. Tapasat ti panagayat ko kan ka dayta, Beth. Ay ayatin ka. Kat sapay lako pa, tasak tulaeng tayatem. Promise, Toto. Awan to ti pangisukatakken ka. Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Oh, agyaman na, Beth. Si kalaang ti inspirasyon ko agbibiyag. Agpadata, Toto. Kasta akmatkan ka. No manugot ka kumahan iti kidkidawag. Agkasartan. Wen, dumteng to dayta, Toto. Saan ta ko mga agapura? Kayat ko pa'y tagpapas nga agbalasa. Beth, agring ka. Aldawan, Beth. Anyat orasan, Alvin. Alas 7 ni tagsapa. Nagkapami ti Rabi. Apay anala daw ka si Mang Pat. Apay, saan ayang imbaga ni Wengkan ka? Nag-overtime, Mac. Ay, kanayon latta na kasta. Mabit man lang talak ti wallet ko. At to'y, inayon mo itiurnong ta, Alvin. Nangalami ti dayta akwarta. Tay allowance ko nga ititad ti kumpanya kanya. Sukat ti kanayon apa nag-overtime ko. Anya? Alaamon, ammo ka na sa limot-mot kay ti kwarta. Iso asikat ti mangidulin iti dayta. Amumatan kanyak, gastadora. Iso asaan ko abagay tagig gamit ti kwarta. Sikat ti paradulin iti kwartata, Alvin. Agawid ako di probinsya inton bigat, babes. Inaksok na lang ti paparamid ta, balay ta di lugar tayo. O sige, babes. Kisayam ti urnong tano kasapulam ti kwarta. Wen, ta sulduak dagitag trabaho iti balay ta. Okay, makamu ka, Alvin. Kitaan mo nun na ti pagsayaatan ti may patpatak dara balay ta. Kat apaman amalpas tayo jay, agkasartan. Wen, Beth, ngam sigurado anay buston ti urnong ta. Nun alpasan ti balay ta. Agurnong tantupay iti pagkasarta. Sana bale, kanayon mo ti pa nag-overtime ko. Dakdakkel ngamin ti birok ko na nag-overtime, Mac. Isa, paspasensyaan na ko na, no kanayon amaladawak nga agawin. Wen, maawatak day ta. Beth, pasensya ka na. Dakdakkel pa'y nga amang ti sweldom ngam siyakon.
Ay, talaga akasta. Kan syempre, kanayo na kag overtime. Iso ang natural, adakdakkel ti masweldok ngam sika. Rumwara, Kweng. Sarakak ni Toto. Nagpakada ka kadikin ni Alvin? Siguradong agdamag manen kanyak. No di nakamasangputan dito apartment. Nagawid iti probinsya ni Alvin. Anya? Sige nga, Rod. Agan anad ka, Beth. Agyaman, nak. O sige, patuloy ko na. Taamangan numatagtakan ni Toto amang ururay kanyak. Ay, huwag kayam. Alam da ito, oh. Ha? Ikanak manan iti kwarta? Wen pagmeriendam. Agyaman ak nga, Rod. Friend. Adaman damagat. Asino ka di kadamang Toto kan Alvin ti talaga ngay ayatan? Weng, masapol pala damagam day taaya. Siyempre ni Alvin. Amumot akwarta laang ti kamat ko kan ni Toto. Kwa, diyan ngamin maliklikan tagdamag no maminsan. Kabut-butang tararamidam, friend. Ay na, jak tupay madanagan. Si Kantulakit din. Basta relax ka laang, Weng. Kabailak da ito eh. Malmalpasan ti balayo, Alvin, anak ko. Wan nga rad, nanang. Nagbiita. No anda kwarta, mabita malpas. Sa bagay mo't kidi, nanang. Da kayon ti pangtidak iti tangdan dagiti trabahador, nanang. Da kayon ti pangital ka. Tagsubli at mo't lay syudad inton parbangon. At dapay ngamin trabaho. Nakuwan na. Anyat plano yung ngay kanibet no malpas ti balayaw. Agkasar kayon. Saan pa'y siguro, nanang? Tanaw sarmin ti kwartami. Agurnong kamin tupay iti pagkasaran mi. Ay, katwan Sa bagay, saan yun to na problema ti pagnagdan nyo? Tandan nakasaga na abukod yu abalay, anak ko. Hello, Beth? Weng, ada ka din dito apartment mo? Wen, sika, ayan mo? Kadwak ni Toto. No agdamag ni Alvin, ibagam nag-overtime mak ha? Wen, ariglado. O sige nga, Rod. Agyaman, nak. Di ka madanagan. Siya kung ti makaamong agrason kina Alvin. Thank you, friend. Bye. Bye, friend. Nakapimpintas ni Beth nakaturog. Nagamo ti ropa na. Nagmayat na buybuyan ti ropa na. Bayat ti panaturog na. Ayan tinago niya cellphone. At damot to'y cellphone na ditirabaw ti lamiseta. Saan mat ada ito'y tinago ni? Naimas ti turog na. Kita kitibag na. Amang ano importante nga awag na ita. Nagsardengan. Pasensyan ni Beth. No pakibiyangak ti cellphone na. Kita man. No asino tinag-text. At dapay gayam sa bali a cellphone na ditibag na. Ne. Babes, matinagan tinag-text. Babes, sa tino, tayan mo. Adda akon dito'y apartment. Agawid kan. Takailiw ka, babes. Anya ti kaya't asawan na ito ay. Beth, nasaya at nakariing ka na. Sino? To'y nag-text ka. Babes mo. Apeng adakan ka na ita a cellphone. Song batam ti damdamagag. Sino na ita, babes? Babes, friend, gayam, Toto, niweng dayta. Anya? Babes ngamin, tinawag mi kaniweng agayam ko.
Uray damagam tukon kwa na. Sigurado ka? Uwan nga, Rod. Padyan ako, ma. Promise. Sa anak nga gululbod. Anyat ko na aya. Daytoy, basam, pag-awawidin na kan, tamailiw kanukin ka. Ha? Ay na! Una yun day jagayam ko. Kay iliw nakmanan ti bruha. Pudno, timbagan ni Bethken ka, Mang Toto. Siyak day jay. Babes nga min, tinawag mi kin ni Beth. Kasta ka di? Wan Mang Toto, may isa nga min takin ko kay apartment na pagkababangan mi. Agabay ti apartment nga yan mi. Okay, weng. Agyawan aglaulay. Sige nga, Rod. Saan ako niyagbayag, Mang Toto? Agyawanak. Pasensya kan weng. Si kapayente di manon dito'y balay. Awanan niya man na. Tinapatag na ibagak tagpaiso. Amwam no sa dino ti pagnanaitan ni Beth. Hildo. Wen, sir. Kunak ano amoyo ti pagababangan na, sir? Saan? Tadi na kayat niya itulod ko iti dagos na. Anya? Ni, apay ngay? Diyak amo, Hildo. Ngam awaran ti pakibiyanga may ti dayta. Basta ramidem ti pangibabaw na ka. Wen, sir. Matungpang, tibili nyo. Umunak nga rin na rumwar, Beth. Aginana ka. Tawan trabaho mita. Wan Alvin, aganad ka ha. Okay. Bye. Bye. I love you. Ay, sorry, Toto. Naladawak. Nabayag ka din? Ala, agtugaw ka. Apay, akas na saan ka naragsakit ha, Toto? Ada ka di problema? Sino ti lalaki akadandan namin di apartment mo? Ha? Anya lalaki? Agmay-may sa aki jay. Awan ka duwak. Dagito'y ti ebidensya. Ha? Sino to'y lalaki anang agagkan ka di tilatawan? Ha? Ladawan mi ka ni Alvin daytoy. Iti ayan tiri daw ti dagos mi. Sino dayta ang lalaki, Beth? Luklukod nak, Beth. Amom, no kasano ti panagayat ko kan ka. Ngam apay ama iturod nak alukuhan. Sino dayta ang lalaki ko nak? Pagkawanan nak, Toto. Ngam kinapuno na. Nabayagan na kayat ko ti makiwin naswaskan ka. Nabayagan na kayat ko ti agpuno ngam jak maaramid. Isa pagkawanan na ko, ma. Awanan kay tibain. Kapo iti naramid mo. Subiyag amin ngayon inted ko akwartagan ka. Anya? Bayadam amin dagitay. Tano saan? Itarong ka! Toto, sikat ayayatag, sikat ipiliag. Hinututan naklang na dyan lalaki. Iso tinangala ka nagiti kwarta ngayon nintad mo kanya. Si kagayam tayayatag, Toto. Wan, saan ka na sinaan? Dahil lalaki ti sinaag. Si ka tayayatag. Saan ka taray jeng Alvin? Kasapulak ti tulong mo. Pangasim, kasaritam ni Toto. Ibagam dagiti imbagakan ka. Kasano ni Alvin?
Sigurado matla kaguran ako ni Alvin no maaman na ti maipapan ka ni Toto. Iso na sa isaya atla ni Toto ti piliyakon. Tapnawan ti bayadak. Aniya? Naku na ngamin asingiran na amin na naititid na kanya kakwarta. Kadak kalagatat day jay, friend. Please, tulungan na, Kweng. Makamuditan. Basta kasaritam ni Toto. Sige. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo iti dahin ta. Siyak ti makapanagnak mang Toto. Pudno ti imbaga ni Beth ken ka. Ni Alvin tinangala kadagitin intod mo ang kwarta ken kuana. Weng. Iso aday dyan nga Alvin ti singirin nyo, sir. Saan kat atigayam ko? Oy. Nasingpot tigayam ko, sir. Saan nga minasarasardangan da dyan lalaki? Iso adi na masinaan. Patsundak ko ma, mang Tuto. Inosente tigayam ko. Awan mading intensyon na kin ka. Sapay lang ko ma. Tawan to ti pagbabawyam iti kasting inaramid mo kanya. Beth. Ay ayaten ka, Alvin. Masapul nga aramidag ti kastoy. Boston, jak kasapulan ti palawag mo. Tanaglawag ti naramid mo. Panangluko ti naramid mo kanyak. Inalilaw naklang. Alvin. Inalilaw naklangaruden. Pinadagas nakpay iti lalaki anang isukotam kanyak. Ngam amo ti Diyos ti napasamak. Patsyak adi nagbaybayan. Binay palubos. Ama irubuak. Tamo na. Ngawan kinapudno dagiti pampabasol mo kanyak. Weng. Oh, Beth. Si kamat kayam. Apin ita ka lang nagpakita. Ala, sumar ka. Agyaman hak. Naglibas hak. Inlibasak ni Toto. Di nakparwaran ni Jebalay na. Kaya rigak ti may sa abalo di ti pampamayan na kanyak, friend. Anya? Kaasi kamot ngarot no kasta. Agpadatang at pagdaldalanan na ita. Apay. Iniskam na kay boyfriend ko. Interay na amin na kwarta. Awan na ba di kanya nga oray piso? Anya? Inalilaw nagdadya lalaki. Pinanamnaman naglay ti awan. Nakarmaag samat ten. Kapo iti panangkan kanunong ko iti madingararamitem. Pasensya ka, Weng. Gapo kanya. Nairaman ka na nagbasol. Nagulbod ka gapo kanya. Sorry. Pagbababayak na diyang inaramid ko iti kalabas. Oray siya, friend. Ita, mapanunot ko dagiti bigdot ko. Agbabawi Ngam naladawan ti amin. At dapay kong daway ta nga agbali, Weng. Ilintag ta dagiti nagbasulan ta. Agkamang ta iti Diyos. Agpakawanta. Kat patsak nga iturong na ta itinalintag adana. Di pa nagbabawi at daa kanayon iti udi. Ngam si uuray kanayon ti Diyos kan ka amang ilintag kadag iti nagbasulam kat si dadaan ama makawan kan ka. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao.
Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Bert, lakay. Simbang putmut gaya man di package nga urayan dananang. Kasta ka di, bakit? Duamat abulan ngin uray da daya package Impatulod daya ti kapsat ko. Ay, sigurado nga rin nga damat kukwam ijay, Bert. Gaputa kapsat mo mat di nagpatulod iti package. Sigurado daya ta. Di nakmat malipatan ti kapsat ko. Oray no nakurapay lati panagbiag ta, si dadaan lata tumulong. Lakay. Saan akas kadag iti dumaga kapsat ko nga daan. Naimot kan mata pobreda. Ay. Jaklat ta ida ni kaskaso. Gaputa kakapsat ko mat ida. Baybay aklangan, no niya teramidan da. Anya tararamidam diti balay dananang, Bert. Naamuak namin na si Mang Putan jay package ngayon patulod ni Ading Julie. Manong Ray? Kahit, namnamaam ka din nga dapat kukwam? Wen, Manong Ray? Nalukata ako ang ti package, Bert. May sasabon kan toothpaste lang ti kukwam. Anya? Iso adi kan mangnamnama pa'y, nga ado ti maalam iti package. Inawagan na ngamin ni Julie. Kat nakunana nga damat kanyak. Iso nga rod, sabon kan toothpaste lang ti kukwam. Imposible day tang ibagbagam, Manong. Dilata kan dadumapay ti para kanyak. Kukwami lang dagiti dilata. Awan ti para kan ka. Anya? Oh, apay analpay ti abagam asimang Bert. Ay, dayti lang tinted da para kanyak. Ha? May sa toothpaste? Kan may sa asabon anabanglo? Wen, bakit? Daytoy lang kano tinabati, tinagbibingayan da. Imbagpay kano tada nabati para kanyak. Ay, unay matan dagiti kakabsat mo, Bert. Binukudan da amin ang dagiti makmakan iti package. Bayamon bakit? Makagatang tamat iti imported adilata no kayat ta. Tadamat pang gadak. Uray pay. Sa bali lang kumadya itad kan katikabsat mo. Nasingput ka launay ngamin. Gaputa di mo amot agreklamo. Ay, amamatan. Bakit? Jack kayat niya gririri kami ngagkakabsat. Bert. Bayamon, bakit? Kukwatan dagiti makmakan nga intad ti kapsat ko. Para ko makadata. Ray, apay ngay adi mo intad di para kumakan ni Bert. Apay pa'y kumangay, nanang. Kukwata yung dagiti dilata nga intad ni Julie. Nasuratan mo, dagijay dilata para kumakan ni Bert. Nagadumot day ja para kenkwana. Ulitek nga ibaga, nanang. Kukwata yung lang dagiti dilata. Baybayan yon day ja Bert. Anya, ay isya kung timangtad kadakwada no di mo kayat. Padasin nyo nga itad kadakwada dagiti dilata. Saan ako nyom umay diti balayaw, nanang? Anya? Iyawid ko kiti dagiti daduma dilata. Taipakan ko iti pamilya. Adda nakasurat anagan ni Bert kadagiti dilata, anak. Oray pa'y, nanang. Basta iyawid ko dagiti dilata para iti pamilya. Ato iti sidan, nanang. Pinadigwan ka. Ay, agyaman nak, Bert, anak ko. Nagadumot tanday ta asidaan. Adumat niya minti sidaan mi, nanang. Iso ngayon lakam kayo na. Ay na, agyaman nak nga ron no kasta. Nakasingsingput ka kanya kanak ko. Nanang? Sana kas kanire amanong mo.
Isutadaan ngam dumawat pa'y kanya kiti kwarta. Anya? No maamuan na pinatuludan nak ni Julie iti kwartak. Umay mo't adagosan dito'y balay kat dumawat iti kwarta. Anya? At talang rodon pagsapulan ni Manong Ray. Dumawat pa'y iti kwartayo? Ay, day tangarod kat. Kanayo nakas tatararamidan na. Naglaing agdawat. Ay, nanang. Imbag ka pa'y ata may kan nakitikan kanak ko. Ay, pasensya kan no basit la tinaitid kan ka. Manipod iti package nga impatulod ni Julie. Okay lang kanyak, nanang. Sana bali? Kabalan mi mo't ti kumatang iti imported adilata. Nga ore marigrigat kami lang kini Masel. Anak ko. Kukuha na lang yung dagiti dilata, nanang. Sana nasakit tinakam ko. Ay na, nagsingput kan. Man nakaawat ka. Nanang, naamwak a pinatuludan na kamanan iti kwartam ni Julie. Ahwan, Ray. Kalalak laang ije bangkaw. Nan, ikandak man ba't iti kwartayo? Anya, ay na, allowance ko laang tinted ni Julie. Sana dakkelagatan. Imposible mo ta. Amerika tayan ni Julie. Iso adakkel ba't impatulod na kwarta? Basit laang, tada kanumot paggastusan na ije abroad. Ay, jak mamatay nanang. Basta ikan nakiti kwartayo. Pangaramata maya iti kwarta. Basta, ikan naklatan nanang. Ay unay kamutan. Adamot panggadam ngam dumawat ka pa'y lakanyak. Imbag pa'y day Bert, tay kami ti kwarta na. Pagkunamot nga ikikak iti kwarta ni Bert. Kanayon nga may ditoy. Ay, sana po nuray tangay bagbagam. Saan ngagdaw-dawat iti kwarta kanyak ni Bert. Isupay ket di ati mangmangtad iti kanak. Woohoo! Jakpat-pat yan day tangay bagbagayaw. Ikandak kitin iti kwartak, tapong manawakon. Nagipulong kanyak ni nanang, Bert. Ha? Anya nga timpulong na? Maipapan ka ni Ray akabsat mo. Anya? Dinawatan ka naman ni Manong Ray ni nanang. Anya? Dimawat man rin iti kwartakin ni nanang? Kat adamot na pinta sa panggadan ni Manong Ray. Day tamat ti imbaga kanyak ni nanang. Ay, pangipanan nga rod ni Manong Ray iti sweldo na. Apay at dumawat pa'y laang ka ni nanang. Ay, Sakto pa ya janitor lang iti may sa kumpanya. Kat matulungak pa ni nanang. Ay na, amumutin ti ugali ni Manong mo. Idinto ta opisina ti pagtrabahuan ni Manong Ray. Lakay. Ay, kaasimot ni nanang. Nawan manin kwarta na. Nanang, at iti kwarta mo, kukamon day ta. Apay nga ikan nakiti kwarta, Bert. Gaputa si katiinak, nanang. Rumbang lang ikan kamat iti kwartam Ay na, agiyaman na kanak ko. Kayat ka tulungan, nanang. Diyak kayat nyagbisin ka. Ay, nakasingsingpet ka. Uray no nababalaang ti sweldom, ikan naklata. Pagrebengak day ta, kas may isang anak mo, nanang. Kinapudno na. Inala amin ni Ray ti kwarta kanak ko. Napatagkan o ti pangaramatan na. Pangaramatan ko man ni Manong Ray ti kwarta. Awan mo't sa bali paggasgastusan na. Ay, jakman amoy ti dayja tao. Kanayo na may busan iti kwarta. Nay, anya tar aramidem diti waiting shade? Manong Ray? Nay, si kamat gaya, Bert. Kasla, naunag ti pampanunutam Manong. Ada ka di parikot mo? Awan. Nakadumog ka nga nakasla naunag ti pampanunutam. Isungay nasitgan ka diti waiting shade, Manong. Awan ko naklangaro din. Panawan nak dito. Kayat ko tagmamaysa. At sa bala madmadlaw ko kini Manong Ray. Bakit? Anya day ta, Bert. Alo si Isan. Kan saan na makaid na. Ha? At dalaki dilimlimod na parikot.
Iso akas dyan ti Jarna. Sa bagay, nadlaw kumot day takan ko na. Nagad tayo tinakay turungan ti imatang na. At dalakit ti pagparparikutan ni Manong Ray lakay. Wen bakit? Pudno laki di ti atap taken ko na. At daga di po kwartam dita. Nanang. Pangaramatam man na iti kwarta. Kaalaalam lang iti kwarta kanya kidinaminsan nga aldaw. At dangarod pangaramatak. Ay, mas daawakan ka, Ray. At damot panggedam, nga maapay ngagdawat kapay lakanyak. Awam mo trabaho, tabakita kon. Namnamaaglaangan, tititid ni Julie akwartak. Mangtad kayo din iti kwarta. Nagadupay la sa uyo. At damot kwartam. Ape anas ka na dumawat kapay lakanyak. Anya kumang iti kwartak. Iso nga ron nga mayag dito itapno dumawat ak iti kwarta. Ay, napartag kamot ngamin ngay may dito balay. Kawatan nga da kwartam. Ilibre daglang. Hala, ikanta ko niti kwartak. Awan nga rod kwartak, naibusag. Ikanta kaon. Awan nga rod. Ay, mapaadam ayat awan. Imposible nga awan kwartayo. Winawintad mo amin kiniberte kwartayo. Ay na, aday ta ka manan, Ray. Ay, managatap ka launay. Sanak ngagit ito diti kwarta ken ni Bert. Jagpat pa dyan dito nga ibagbagayo. Paboritong giting anak ni Bert. Agpada kayo apat-pat ka, kanak ko. Sana pudno day tang ay bagbagam. Atun tinaybagayo. No sanda nga ikaniti kortak, sana ka pampanaw dito eh. Anya? Mga lagi ti mabalin ko nga ilako dito balayo. Ha? Nanang, apay nga man matang ti TV oh. Inala ni Ray, anak ko. Ha? Apay nga inala na? Kat adamot TV da? Ay, awanan ba inday Jacob sat mo? Awan naramida kita inala na ti TV. Makapungtot kanyak. Anya? Nangipanan na nga roda ni ti TV? Nalabit nga ilako na gaputag kasapulan ni ti kwarta. Anya? Nabarbarta kita imay di ti balay. Agparpari ko ti kwarta. Aglablabasan ni Manong Ray. Oh, Bert, itay ka pa pumanag na. Apay ka di. Sa pulak ni Manong Ray. Apay aya. Naamuwak ngayon lako ni Manong Ray ti TV ni Nanang. Anya? Apay ngayon lako na. Agparparikot iti kwarta ni Manong Ray. Jak amo no apay. Ay, nakaskas dao dito nga aramida ni Manong Ray Kaslasaan kumuta na makitkita mapmapan iti trabaho na. Anya? Wen lakay. Pasaray makita kay sentro magmagna ni Manong Ray. Anya? Adapay nga tatrabaho na? Jak mo. Nay, anya ter aramidom dito balay, Ray. Agkasapulan nakmanin iti kwarta, Nanang. Anya? Pangasi oh. Ikanta kiti kwartak. Aglablabas kan, Ray. Inlakom lang arodan ti TV. Ita, dumawat ka man iti kwarta kanyak. Talaga kasapulag ti kwarta. Pangipi pa nam ngamin iti kwarta ya. Apay akanayon kang agdawat. Sumsumrag ka kadipay iti trabaho. Sungbatan nak, Ray. Adda kadipay trabaho. Nabayagan yawan trabaho, Nanang. Aniya. Dahil tatipod no. Kasanwa napasamak dayta. Nabayag magaya man ngawan trabaho. Basta. Saan na rumbang ilaw-lawag ko pa'y. Ikanta ko niti kwarta. Takasapulak law na yan. Ay, pumanaw kan. Awanan, di maitad ko kang karay. No saan dak nga rod niya ikan iti kwarta. Mangalag manin iti mabalin ko nga ilago diti balayo.
Paglablabusin ni Manong Ray, nanang. Inala naman ti component yo. Ay, wen nga rod. Jak nalapdan anangala iti component. At dalakit di saan anasayat ngir aramidin ni Manong Ray. Nasken aduktalak dayta. Nabayag gaya man nga awan trabaho na. Isumot lagaya makanayon ngagdawat iti kwarta. Anya? Inlimod na nga awan ng trabaho na. Di namot imbaga no anya ti rason. Nagaramid lakit di iti saan anasayat. Iso nga inikat da iti trabaho na, nanang. Bert, lakay. Nakitam ka din ni Manong mo? Saan pa eh? Naggapu ako ni Jibalayda. Ni, napnapanan na nga rodan. Diyak mo. Nakakaasi pa yun ni Nana nga pagdawdawatan na iti kwarta. Lakay? Nas ka na makasaritak ni Manong Ray. Patsik na dadagos nga aramidon na. Talon nga aldaw, asana nagparparang ni Ray anak ko. Sa dino nga tantinapanan na. Di kay une agdandanag, nanang. Kasano ajak agdanag, kat saan mo nga gawawid. Madanagan pa yan di pamilya na. Nakasarita kong asawa na, nanang. Sapsapulin dang rod ni Manong Ray. Nunap-napanan na nga Parikot da itang aramidan na. Anak ko. At dalakit di ilimlimod ni Manong Ray. Limangal daw sinapsapol da ka, Manong. At da kamot gaya man dito pagbaludan. Anya tinapasamakin ka. Pagbabawiyak tinarabig ko, ading ko. Ha? Natiliwandak iti droga. Anya? Nagaramatak iti droga. Ading ko. Nakamiris ako. Basol tinararamid ko. Diyak ang po na ita naaramid ko, ading ko. Manong Ray, nabayagin na panaway na nagaramatak iti droga. Naikatak iti trabaho kapo iti dayta. Agkasapulan aklaw na iti kwarta. Iso adumawad dawat akin ni nanang. Diyak imbagbaga iti asawag. Agar-aramatak kaya iti droga. Pakawanin dak ading ko. Manong, agpapapawi ako. Sapay na ko ba? Tama pakawanak ni nanang. Kastamat na nagkit-kit daw kiti pamakawan ken kapart. Madida ito yung inaramid ko iti biyag ko. At dakitan iti pagbaludan. Agpapabawi ang ading ko. Agimula ka iti dakas tumetla ti pagtungpalam. Agbabawi ka, tapno maornos mo matlaan, tibiyag mo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Tomay, Bunay, Sandra, agring kayon. Aldawan, hintayo na diya uma. Dume
Naimas pala titurog dagiti anak ta. Di mon ringan. Nasa papay nga men. Kasano amal pa sa dagos ti trabaho iji umangay. No di tay sa pain ti mapanijay. Ala, ringa mo nagiti anak ta. Tirya, tapagrubwata mi dan. Sandra, yung katulungan ni nanang mo. Tay dasarayon, tibalon tayo. Tamangan tayon. Uwan, tatang! Umuna ka ito namangan. Tamaudi kami kaninanang yaw. Ha? Apay ngay amaudi kayo, tatang? Ay na, di kan sumanao, Sandra. Yung kakiday. At tuyan ti shot mo, duming lakay. Ishot mo mo ta. Nakita ko na. Naimas di mangan. Apan tapay nga mo na iti arak ti tiyanta pa kay. Wad alakay. Ado ti makan ko no kasta. Huston ti nainom ta. Tamangan no maparteg ta. Kenay, ado pa iti marami dito yung uma. Idulin mo tinabatay. Tapno adamanin isyat ta inton malam. Wad lakay. Mala, mangan tamat nga ruda. Saan mo't nga inibus da na ng diyay arak? Uwan nga rod. Di dan samot kayatin. Ibal lang da nga tatoy arakan? Jak mo Ramanantan samot da ito nga arak. Manong? Unan niya. Nasamit siguro da ita. Iswa kay kayat dananang kantatang ngayon inuman. Sige, ramananta, manong. Una ding. Ala, apay nga ikaman nyo da ita, manong Tumi. Manong Buni. Ha? Inkay Jayman, Sandra? Saanin na kayat dananang da ito'y? Kat no inuman da ka no numalam da ita. Ala kayo, ipulong kayo. Ala, sige, ibatitan to'y arak dito'y, manong. Una ding. Ulungir talaga da Jay, Sandra. Nan, bukbukan man ba ito'y basok tala? Bakay? Awan matan, naibusan doming. Anya, apa nga inibos mo ngay? Sinalbag ka mo da babae. Anya, siyak tinangi boss. Kano si ka tinangi boss? Tapisan kan tupay. Nita, nakarit ka. Apay, kabagilan nakatapisan, tirya. Isalapay kanto pa isang atisan tol. Ay, kastagayam. Anay ko, sana mabalin na dyan makabalas Ay, anay ko! Sakayan ka manlagan na! Sige man, no makakunain ka ba? Kayo anawaan da nanang, agap apata. Saan la asyak Amin tayo. Tadyak kabaulan. O sige, agditinulong tayo. Tumi, Bune, kay mang kano gumatang iti arak ko na ni tatang yaw. Agbartag kayo manen, nanang? Kat, anya kumano agbartag kami. Agreklamo ka, Bune. Aga pa kayon tumanan ko ni tatang. Garud nanang, nagrigat ti aganawa. Nagdagsan kayo kan ni tatang. Nanang, nagrigat ti agtengel. Ay, agtal na kayo man. Awan bibiyang yaw iti anyaman nga ramiden me iti amayaw. Tanak da kayo laang. No anya ti bagame iso titong palan yaw. Nawatan yaw. Bayag mo dagiti anak ta na napanggimatang iti arak tirya. Ay, huwin nga rod. Ay na, linaukan daman nga tan iti bulakbol ti papanday di store. Hingga man surutan nida. Sige, sapay makasyasya ako. Si kalay nga ya, uray siyak mo da. Ala, hingga surutan nidan. Agsyat tapay nga muna sa tamangan. Tamasapol amap, apan nga muna iti arak ti tiyanta. Sakbay ti nabaw. Tommy, anya nga tanuramanan tada ito yung arak? Ha? Baka agungat da ng kantatangay. Ibagataan na batak ti buti Anya? Sige, ramanan takit di. Naimas siguro. Daapay akay kayat dananang kantatang. Sige, bahala ka manong. Ngam kasat no alno katangay. Siyak ti makamo. Nalukatanin to'y arak, Tommy. Nyat inaramid mo ngay. Binitak ko ti suna. Ala, ramanantan, Tommy. O sige, uminom akon. Nagpait!
Ramanam ka di manong, nagpait. Sige. Ayun, nagpait. Nagpait, Tommy. May saman pa'y baka naimasan. Sige, uminom tapay. Baka nasamit ton inton bumayat. Sumatla nagbayag kayo, tanakaida kayo dito'y sirok ti mangga, Tommy, Bunay. Maulawak Maulaw kami, nanang. Saan kami makapagna? Anyat na pasamak kada kayo? Apay nga awan karga ti arak di taabay yaw. Ininumin ananang. Idi kun maulaw kami matan. Anya? Por Diyos kayo nga ubeng. Apay nga ininom yu ti arak. Ala, umay kayo tagawid tayon. Ay na, nagloko kayon. Darya, apay anya ginadamag ka. Nabartag ka no dagat si anak yu dalan. Pudo aya. Ha? Ay, uwan nga ron tatang. Linukatandakit din tay arak, anapandaginatang. Naitangamin ka, takanayon nyo abaunan dagiti ubing agumatang iti arak. Kit kastangamin ti makitkita da kada kayaw. Iso katuladan da kayo matad. Tatang. Isarding yumaan ti kastang arabi diyaw, tiryang. Di kala mabainan. Kayo nga gasawa. Tultuladan da kayon dagiti anak yaw. Ta siyempre, kasta ti kanayon ang makitkita da kada kayaw. San bimot nga isursuro idang aginom iti arak? Wun ngam isulat makitkita da kada kayon iti inandaw. Tatang. Ulitag terya. Sardangan yaw ti kastang aramid yaw. Tapno saan? Hay na. Amang ano agbabawi kayo iti udi na. Kontrol laang mo ti panaginom mi. Kanda kami matla nga agasawa ti agsangsango nga agin inom. Saan kami matamakibarbarkada? Wan ngam tunggal mabartag kayo. Agapa kayo. Aggubal kayo. Ay na, kababain kayo. Ayan tinaglakwa mi tilayakan abala kay. Adoy. Nay. Apa nga eday to'y laang? Inggatang ko, niti sa nga karton nga arak ti daduma. Ha? Nangina ti arak iti store. Iso aging mulpi ako ni ilay. Nasayat nga ron. Tapno ditan baunan dagiti anak ta. Awan dagi nga ubing. Inuman da tigatangan da. Sandra, napanandamanong mo? Naglibas da, tatang. Anya, napanandaman ay? Ijay karayan, tatang. Ay, nagloko da gadya, manong man. Sursurando da na. Makaramandan tumanan iti baot. Apama na sumangpwed da. Inala dati may nga arak yo. Anya, nakitam? Uwan, tatang. Binalkot da iti papel. Anya. Nabanuga ka nagarado. Uwe siyak nga ron. Nabanugak mo ta nagparaspas. Ang sana bali tanda agas ta. Ha? Ay, wala niya. Mangiwar ka nga rodan iti pagsangwan ta bakay. Agsyat tamang kiday. Pangikat iti barnaw. Uwan, mabitlahan tayo nakadawon tayo inluto kapulutan ta. Dagadubo ak iti paltat. Ay na, wow. Nagimasin ti pulutan ta bakay. Una, tapno nagtangag shot lakay. Mala, rugyan ta nga rodan dagsyat. Terya, puno ay kinuldin ni Danyo ti patong mo, hindi napan kay J-Star. Ha? Nagkunamat kan ka. Palso day dadamag. Naglibak ka ba lang, ampang. Imbagada nga rod kanyak. Agdal na ka. Saan nakakinuldin ni Danyo? Siga kindi kinidayam ka nun ni si mga ampang. Oh, di mo yaw awan di saritaan, Terya. Sarampiting ka mo. Sika ti sarampiting. Sika? Nita, ipapilit mo gaya pa. Ano ikaw? Apay nga, tapis ka nga eh.
Anday ko. Ay, tibok ko. Di nagpungutan na. Ibusak tinangarag ang buong mo. Nasayatad na kayon. Naggapuan nyo, Tommy, Bone. Napan kami naglangoy iday karayan nanang. Apay kasta tilang ayaw. Agat arak kayo manan? Bitin tininumi ijay karayan nanang. Arak yaman kidi. Maulawak nanang. Ay, una yan dagitoy nga ubeng. Ay na, sakit ti ulo mo't dagitoy. Lakay, nagbiit ti pa naglabas ti panawanan niya. Uwin nga raw, Tirya. Bakit kinlakay tan? Wan, babarumat tanda Tommy kan Boni. Balasang betin ni Sandra. Hun nga rod madamdamag pamilyadan. Uwin talaga akasta. Ay wag, ada kwartam dita. Ingkaman kumatang iti arak. Aginom ka pailaang ay hakat aguy-uyag ka lang nga rodan. Isot agas na. Halan, may sabuti lang. Agudwata. Awan ti aginom iti arak. Nanang tatang. Bakit kan lakay kay lagarudan? Day tapay la arak ti amuyaw. Sardengan yun ti kasta abiso yaw. Bakit kan lakay kayon? Agbalbaliw kayo kumamatan. Sandra. Di kay mapan gumatgatang iti arak, nanang, Wan, anak ko. Sige, tagluto akpay. Kasanungay dumain. Paritan na tamutan ni Sandra nga anak ta. Ay, aglibas na. Intag shot, iji istaw. Ayan din nalaing nga inam, Sandra. Ano na? Nabartak kayo man ang tatang. Kunakmat asaan kayo nga ginom. Ayan tayo nalaing nga inam, kunak. Jak amo Da kayo matinagkuyog arimwar. Naglibas kayo nga rod. Pinanawan na nga raw sa inapanak. Tinapis na manan jay inam. Ala, sumark kayon. Unay matikas na nga aramid yun. Di yung lamay ikat tikas na nga aramid yun. Bakit kan lakay kayon? Ngam kayo pailaan. Ay! Beng! Rumuwar ka di ta, tag-sparring ta. Agubal ta! Sinalbag ka lakayan! Nasaya da si Mang Batgan, Tirya. Umasinag ka rin daw. Dito di pag-sparringan ta. Gusto day tatang. Sikat yung masinig ditoy! Takrot! Bakla! Sana ka bakla? Sika siguro at tumboy. Tumboy abakay. Tumboy kaya ma? Sakayan ka na! Gusto na itan! Nangang! Nangang! Anay ko, anay. Nagsakit ibagbagay ka. Nakariing kayon. Nagsakit intero nga bagay ka, anak. Kasano adi agsakit? Kat naggubal kayo manan kinitatang idinabartak kayo. Ayan ni tatang mau. Nakaturog pa'y. Ingkariinganan tapakan naman. Kaasimat. Sapay aguy-uyag. Masyanak ijay amam. Nakasingsingpat kayo mat no saan kayo anabartak. Nakalalailo kayo kinitatang no limpyo kayo. Ngam no nabartak kayon. Aggubal kayon. Alan, di kan agsirmon anak ko. Ingka kidiringan ni tatang mo. Tapakan naman. Wan nanang. Asino na ito kumalit? Ha? Asino day jay? Ni Manong Tumi mat. Nabarbartak manan asimang put. Upat nga aldaw nga awan dito'y balay. Italang agawid. Ngam nabartak pa'y. Mala, ingkasabtan ta si kasumji kabsat mo anak ko. Kurang tininom ko. Tumi, anak ko.
Isardag mo kumanti agbartag. Kasanungay nga damangayat ken kaabalasang no kastamot akanayon. Kita mantalangam na di ka nagsuksukat iti manong nga aldaw. Naduldulpet ka. Uray man. Awan bibiyang di minir. Ay, payakasta ka, Tumi anak ko. Indadakil bumatan ti kina-er-er mo. Kasi nga ngayon, imbag-bagat mo ti kina-er mo. Ha? Kayo mo't lang kinitatang, tinakasurwan mi agbarta. So di kayo man kundi bagbaga. Ta saan nyo abagay? Silang adinggal. Tumi! Agring ka! Addan tinaunang anak ko. Ay, bunay, di mo disturbon ta kabsat mo, tamat maturog. Awan ka, abak. Iso aringag. Ay na, inton ko nagdinanog kayo manan. Kasta nga rod ti kayat ko mapasamak. Hoy! Tumay! Agring ka kunak! Hoy! Iyakamatan bone. Disturbo ka mat. Ay na! Apay kagdano ko ay! Uston! Uston kunak! Uston! Nanang, ni tatang, natali mo daw. Marigatan nga agangas. Anya! Ay, umay kayo! Umay kayo! Tulungan tayo, ti amayo! Dumay nga asawa kaya! Ay, apay alin ni basan na. Apay nga imbati na. Ay, apay binalo na. Apay nga ingkalang na. Awanin ni tatang, nanang. Awan nga ron. Nakarjak arrest ka no, ti amayo. Aklunin tayo na, nanang. Di kay unay agladladingay. Awanan, tiragrag sako. Tanatayan ti amayo, anak ko. Makarja ka rin sa kumamatan. Tapnodwa kami na may lungon. Naitabunan ni tatang. Mangan kayon Manipod na lamayan ni tatang. Di kay nang nangan apulos. Biskwit lat kinkinan niyo. Awanan, bibisin na. Pilitan niyo ti mangan Jack, mapilit. No. Arak, ti kayat yaw. Saan? Manjakon. Awanan ganas ko nga aginom. Tawambatan ti amayo akasyat ko. Rumbeng lang isardang yun ti arak. Tapno saan kayo nga agsakit. Kitaan nyo ni tatang. Maysa ti arak arason. No apay ang nagsakit. Wan, manjakon. Agbalbaliw ako, anak ko. Sandra, nagseldo kan? Wan, ngam inggatang kun iti bagas. Yan, ikanak man nga dati limagason. Inggatang ko nga rudan iti bagas. Kun ada binayadak nga utang ko. Gat, awan na ba atin? Kasda? Awanan Manumat lati swildok iti pagpapaayak a bakery ngay. Awan pa'y karas mo. Magsweldo ka, mangilasin kon adagos iti para kanyak na awatam. Sumapul ka ngamin mat iti trabahom amanong. Pati pagbisyong, dawatam pa'y lakanyak. Di ka man kasla siguro, si Cassandra. Tapising kan day. Makauman ti kastoy. Siyak amin ti ag problema iti maigatang iti masapsapol iti balay. Di umat amo ti tumulong kini Manong Boni. Mabambanog ako. Basta, addan nobyo, manak ko. Diyak pa'y kumaaklonan ni Brendo anobyok. Ngam mapilitan akon. Tapno agkasar kamin. Kat kalpasan ti kasar, pumanaw kamin dito'y balay. Anya? Ladingitak nga ibaga.
Nga mabambanog akon. Tila pagsasideline akon. Tapno manayunan laang ti sweldo. Tapno at dala igatang tayo iti kanan tayo. Kalpasan na, kasjay pa'y ti aramid dagiti kakabsat ko. Kanayon dak apagsasawan no awan maitid ko akwarta kadakwada. Ay, wan nga Rod. Di na mo lang amin sumapulan iti panggadanda. Wan nga Rod, nagdadakkel da akarne. Ngam nagsasadot da. Day tala agbarbartak ti amuda nga aramidang. Nanang, kwarta man. Ta, pangalaak nga iti kwarta kanak ko. Kawam matrabaho. Sa anak mo ngagpinpensyon. Di kay dimawat ka ni Sandra ya. Dakkel sa tisweldo dya sama na. Mabain na ka dumawat iti kwartada. Pagbainan niyo kahit anak yung ni Sandra. Ala, kay dumawat. Oray lima kasot lang. Agunay kayo na. Ala, darasin niyo. Oray siyang. Idawatan dakmat na lang. Ay na, mabainak. May isa. Pag kayo kilin. Sa nga ribo, tidawatan nyo. Sag 500 kami ginitukmol. Ha? Hoy, sino di awagam ititukmol, ha? Kasi ka. Sino paila ko ba? Loko ka. Anay ko, pinagsipangol ko. Ay! Gusto na ikan! Di kayo matagupanan! Huston! Ala, gusto day ta pa nagsangsangit yun, nanang. Agnaad kayon dito'y balay. Saan kayon nga agawid ije balay? Kasi matdag iti kakabsat mo, no panawak iday jay. Nagdadakkel da akarne. Sumapul da iti panggadanda. Kanayon da kayo matlaabugkawan ije balay. Isu adito'y kayon. Ang mga noong tandak no dya kagawin. Basta agtalinaad kayo dito'y balay. Inakalaan da iti kawasyo. Ta dito'y balayan ti pagnaadan nyo. Anak ko. Ala, gusto nanang. Awanan ti mangriribok kada kayo dito'y. Agyaman akin ka, Sandra. Naimbaglakit din. Ta saan ka timulad ka dagiti kakabsat mo. Ha? Basol mi ti day di amam. No apayakas jay da tumikan bune. Tinawid da kada kami ti kasjay nga aramid da. Ti kanayon da pa nagbartek. Kat no mabartek dan, agkupal na dua. Kasjay kami nga min ide iti day di amayo. Anak ko. Ala, saan yun apabasulin ti bagiyo, nanang? Addan nakam damanong, amudan ti nasaya at kan saan. Kan kanayon yung matida abagbagaan. Wala, hanggang di na matungtong palan ti bagbaga kadakwada. Isu nga ron nga baybayan yun. Agnakam dan to, nanang. Nanang, damanong, intaray da kano iji ospital. Anya, apay, anyat na pasamak kadakwada. Nakibuksing da kano, kat isuda tinapuruan, pinagtutulungan da ida. Anya. O anya, agbartek kayon tupay, manong bone, manong tome. Kulak, matay ako. Oray siya. Naimbagtad na nangitaray kada kami iji ospital. Sardengan nyo ngamin ti panagbarbartak yo, anak ko. Agbalbaliw kayon. Grabe ti pan nakabugbog yo. Isong agnakam kayo kuman. Tamay kadwa biyag yun da ito'y. Una nang, ikarigatak tigbalbaliw. Oray siya, nanang. Ikarigata ko naliklikan ti arak. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.
Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Adda ka din napatag ngay bagam kanyak. Ay, piman kamat Manong Pablo. Kastoy ka dilatan ti panagbiagyo. Nakakaasi kayo. Amumat niyag taltalo naglaeng ading ko. Kahit kabalam nga roda pagadalan ni ti kolehiyo ni Karen nga anak mo? Nunam na maumlatan ti kasapula mi jitalon mo? Ikarkarigata ka pagadalan ti anak ko para itinapintas to masakbayan na. No nagadal ka kumaidya na imbag, saan ka kumanga grigrigat itama nung? Ay, wanggayam. Awisan kayo man ka ni Karen ni Jebalay. Kasangay je ka anakan nila kay ko. Umay kayon to Wen ading ko. Umay kaminto kini Karen. Tapno makaraman kayo mo titinaima sa sidan. Sana pasig anateng ti sidan nyo kini Karen nakaanakak. Imay kayo matkayam niti birthday party. Insan Karen. Wen, Insan Joel. Inawis na kami ni Auntie Leslie. Nasayat mat. Tapno kikita tayo diti pasken. Nabayag nga minan ajak nagpasyari di balayo. Apay nga minasan ka matan na mapapan iji balay, Insan. Laplapdan nak namin ni nanang ko. Anya? Apay alapdan na ka ni Auntie Leslie. Ibagbaga na. Ama bisinanak lang iji balayo no mapanak. Ha? Imbaga na ti kasta? Uwan insan. Saan na kahit ni nanang nga mapanak iji balayo kin Uncle Pablo? Ay, Oh, apa nagsinnaay ka? Awan, Insan Joel. Di mo latan ikaskaso ti bagbagan ti Leslie, anak ko. Tatang. Kas kailangan ti panagsasauna. Ngam nasingpot day jay akabsat ko. Tatang. Nadakamat yu iti kanya kada kayo tinang paadal kanya Auntie Leslie iti kolehiyo. Wen, anak ko. Nasapa kami ngamin anaulila. Siyak tinagsapol iti kwarta tapno makaturpos la iti kolehiyo nantim. Tatang. Nagato itan ti estado ti panagbiag da pamilya. Gaputan nakaadal anay imbag ni antim. Pinili ko ti sana makaadal. Taimpang pangrunak ti panagadal idin Auntie Leslie, anak ko. Ngam, no agsasaon niya Auntie Leslie. Kaslawan na itultulong yu kan kuana, tatang. Bye-bye amlatan, anak ko. Tagtagibasitan na tayo ni Auntie Leslie. Imbagak meten adi mulatan ni kaskaso dagit ibagbagana. Tikit di panagadal mo ti pang pangrunam. Aghadal ka na imbag para itinapintas to amasakbayam. Nanang, kayat ko ti mapanidya balay da Uncle Pablo. Ne, anya kumatyarami dami jay Joel. Kayat ko lang ti makisarsarita kadakwada, nanang. Ay na, saan ka mapanidya balay da Uncle mo? Ang mga numakaala ka pa iti sakit ijay. Ha? Awan mo't sakit da Uncle Pablo ang makaakara. Kayat ko lang mo ti mapanagpasyari di balay da. Mabisinan ka lang ijay. Di ka mapanijayan. Nanang. Agtalinaan ka lang di ti balay. Saan ka mapan ijay balay ti ulitag mo? Itay kakadipay di ti balay, ating Leslie? Hawan, Manong Pablo. Ururayan ka. Naggapwa maya. Napan ko pinasirjay talon ko. Apay aya? Ay, kwa. Napatagtibagakan ka, Manong. Anya dayta? Anya nga tano ilako talangan ti family house. Tapno mapagnumarakmat. Anya? Apay nga ilako ta? Kat pag nanaidan mi pailaan kinikarin niya anak ko. Pundad na gitinagawanan na naganak tati solar kan balay, Manong. Saan lang nga si katag numariti family house? Iso nga ilako talangan. Saan amabalin, Leslie? Sa dino nga yan ti pag naidan mi kinikarin.
No mailakon ti solar kan balay. Agnaad kayo lang ni taltalon, manong. Agaramid kay ti kalkalapaw mo ijay. Anya? Agsapula kiti bayar, kat ilako talang ti family house. Saan amabalin ko nakmat? Sa maysa. Saan kayo mo't nagparparikot iti kwarta? Kaputan na alwan ti panagbiagyong agasawa. Uray pa'y, manong. Rumbang lang nga damot mabingay ko iti day balay. Di mo kumamot bukudan ti family house. Nagsaritaan nyo ka din dayta kini Pablo akabsat mo, Leslie. Wen, Uncle. Di na kayat nga ilako ti family house may. Diyak mo ti palubos ang ay sulang tagnumar wan nagtawid ka nagiti napanawan dagiti dadakkel may. Da kayo ngagkabsat ti mangornos iti dayta banag. Agpada kayo maed nga dakarbengan na iti dayja solar kan balay. Ay, nasakit tinakam ko kani Manong Pablo. Marik na kabukudan ng ti family house mi, Uncle. Nasingpet ni Manong mo Pablo, Leslie. Iso, tinangpadal ken ka. Idinatayin dagiti dadakkelyo. Ha? Iso hasa na rumbang agsakit tinakam mo ken ni Pablo. Ay, basta. Diyak kaya tabukudan na ti family house mi. Kaya't ko nga ilakunan tapno damot manumar ko. Kabsat yun ay di tatang me, auntie. Pangaasi yung. Ang lukuyan yun ni Manong Pablo nga ilako ng tisular kan balay ang napanawan dagiti dadakkel mi. Nay, apaya kayat mo nga ilako tisular kan ti balay dagiti dadakkel yaw. Adangar pangaramata kiti kwarta, auntie. Anya, itaman paya kasapulam ti kwarta kat nagbak nang kayo iti asawam. Ay, basta kasapulak ti kwarta, auntie. Jakmat kaya tabukudan lata ni Manong Pablo ti family house mi, ah. Leslie, nakasaritak mo na Uncle Juan nakabsat na dinanang mi. Kat dinamot na sungbatan ti damdamagag kan kuana. Adda kada kayo nga agkabsat dayta. Kasarita man na imbag ni Manong mo Pablo. Kinasaritak nga rudan, auntie. Ngam di na kayat nga ilako mi ti family house. No, kas pangarigan tao manugot ni Pablo nga ilako ti family house yo. Sa dino ngayon ti pagnagdandakan ni Karen. Agnada pala di taltalon na. Ijay mo da kanayon tayan ni Manong Pablo. Rumbang lang nga pagbingayan min ti mapaglakwan iti family house, auntie. Kinasarita na kayo gaya man ni Leslie akabsat ko, ante. Wen, Pablo. Saan lasak ti kinasarita na? Ura na Uncle mo, Juan. Kaya't ni Leslie nga ilakon ti family house yo. Ay, saan na makaid na ni Leslie, ante. Talagang agragot launay ang mangilako iti family house mi. Kahit tanya nga ron ti plano mi ta, Pablo. Jak ilako ti family house mi. Kaputa pag nanaidan mi pa'y lakin ni Karen. Sa maysa, saan pa'y analpas ni Karen iti panagadal na iti kolehiyo. Maawatan ka, Pablo. Itaman pa'y ang malagip ni Leslie nga ilakot ti dagaken balay. Di namat madagdakamat dayta idi. Uray siyak nga rod kat mas daw iti dayta nga raramidan na. Agasam, sinurot nakpayan dito balay tapno kasarita na lang. Ipilit na ti kayat na amailakon ti family house mi, ante. Pimasyar ka mat diti balay, Insan Joel. Wen, Insan Karen, sinambot ko timay ditoy. Gapotarimor ni nanang. Kasta ka di, Insan? Wen, Insan. Ayan, Uncle Pablo. Napaniji talon. Sinarungkaran na dagiti mula mi anateng. Ay, pasensya kayo na. Numan manu akla nga may pasyar diti balayo. Ni Auntie Leslie ti kanayon nga umay diti balay, Insan. Anya? Inal daw akasarsarita na ni tatang ko. Ha? Kat? Anya nga't ibagbaganakin Uncle Pablo? Kayat ni Auntie Leslie nga ilako min ti family house. Tapno anda kan umot bingay na. Anya?
Kunakman no amom day taba, naginsan. Jak amo insan. Ti amok lang, kat kanayon ama pa na sugaran ni nanang. Ha? Agsugsugal na Auntie Leslie? Uwan insan. Kanayon pa napudot ti ulo ni nanang, no kas di maabak iti sugal. Ay, sus! Pampanunutek pa yan tagsarda nga gadal. Gaputa makurkurangan akmat iti pagbayad ko di pagadalan. Imposible day ta insan. Baknang kayo. Ape anak ko na makurkurangan kay ti pagbayad iti eskwelaan. Kurangan tit itod ni nanang allowance ko insan. Day tatagpaiso. Sa dino tinagkapom, Joel. Apay nga itala sumangpet ka. Ha? Napanak iti balayda, Uncle Pablo. Di matimbagakkan ka saan ka mapmapan iti balayda? Nilang matkari nakasinsing ko tinakasaritak. Gaputawan mo't ng Uncle Pablo, nanang. Kat! Adda ka di imbagbagam kadakwada? Ha? Anya kumangay tibag kadakwada, nanang. Di may papaniti pa nagsugsugal ko. Ha? Di ka gipulpulong itararamida ka, Joel. Adda planok para itinapintas to ang masakbayam. Nanang? Kaya't ko na may lako ti family house me. Tapno addan to aramatem nga gadal. Apay ka din, nanang. Makurkurangan tayo ka din. Tapay anas kan pala nga ilako ti family house yo. Saan ka din nga do ti kwartayo, nanang? Saanin anas ka nga ilako pa ti family house yo. Gaputa pag nanaidan pala da Uncle Pablo ti balay. May sakamot! Agpapada kayo itirason! Pudnumat, nanang. Saanin anas ka nga ilako yo pa da family house. Kukon da Uncle Pablo. Gaputa at damot ten bukod tayo abalay, nanang. Tilaing pakasdawak. Jakmeten makikita ta asawa ni Leslie. Nag-abroad nga ta. Jak mo, Uncle Juan. Uray siya, kat jakmeten makikita ni Bayaw. Jakmeten na damag day ta ni Leslie. Hindi may nakinasarita iti balay. Baklang ni Bayaw. At the family business da kadagiti kakabsat na. Ngam no apay akayat pay ni Leslie nga ilako ti family house me. Uwan nga raod ka na kan. Di nala mapanunot. Asikatin ang tulong idikin kwa na. Tapno makaturpos iti panagadal na iti kolehiyo. Jakmet kit ising singir day taken kwa na, Uncle Juan. Nalpasan day jay. Nasingpet takit day. Gaputa di mo singir kan kwa na day ta. Idinto ta karintaran na kan nga ilako ti family house yaw. Manong Pablo, adan nakasarita ka bayar ti sular kan balay dagiti dadakkel ta. Anya? Nakisarita kan ti umay kumatang iti family house? Itinto ta sa anak pa yung manugot? Una, dakkel mo ti karbangak iti balay kan sular? Gaputag kab sa tamat? Jag umanugot iti kayat mo ang mapasamak, Leslie. Pundar dagiti dadakkel ta ti sular kan balay. Napatag kanyak ti family house. Kaya't mula bukodan ti family house, Manong Pablo. Saan apod no dayta, ading ko? Nawaya kayo latta nga umay di ti balay ti pamilyam. Basta ilakutan ti family house, Manong. Dayta ti pangadang ko. Jak kayat dayta a desisyon mo, Leslie. Di mon pakibiyangan ti family house tayo. At damot ten bukod mo abalay. Ken naalwan ti panagbiag yung agasawa. Natangka na talaga ti ulo, Manong Pablo. Apay agragot kalaunay amang ilako iti family house. Leslie, ibagam man kayak ti rason? Sumbatan nak. Anya ti rason? Tapay agragot kalaunay amang ilako iti sular kan balay. Kasapulak launay ti kwarta, Manong. Itaman pa'y apagparikutam ti kwarta, kat nagbaknag tinakay ka mga mapamilya. Anya nga tano, isingir kumitken ka tinagastos ko idagad adal kay ti kolehiyo, Leslie. Manong?
Diakon pinanunot ti bukod ko ang masakbayan. Matulungan ka lang ang makaturpos iti panagadal mo. Tatang, mabantay iti balay da Auntie Leslie. Itamot laang. Apay ka di anak ko. Inawagan nak ni San Joel. Adda kanu sana na sayata mapaspasama kita ijay. Anya? Mabantay yun iti balay da, tatang. Mabidlaang, tagpalusak anak ko. Anya tinapasama ka ating ko. Apay anaibos amin ang dagiti kagawaan nyo diti balayo. Imbayad ko kadagiti utang ko, Manong Pablo. Anya? No diyak mataramidan na ita, ipabalod dak. Ayan ti asawang. Nabayagan na nagsina kami ti asawag. Anya? Pasensya ka no inlimod ko ti amin. Iswa kayat ko may lakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ko iti sugal. Leslie? Pinanawan nagtasawa. Kapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Pagbabawyak na itangay naramit ko, Manong. Iswa pakawanan na ko, ma. Ading ko. Saan la dagiti gamit ti may day nana? Nudikat alaan pa yan ti bangko ti balay mi. Anya? Awanan ti pagnaudan mi ni Joel. Kan siguradong agsardangan ti anak ko iti panagadal na iti kolehiyo, Manong. Mala. Di mon pagparikutan day ta ading ko. Mabalin yo ti umyan ni balay kini Joel. Katsak matan ti makamu iti panagadal na. Nakababayin matkan ka, Manong. Nakasingsingpot ka. Sinadaan ka lata tumulong kanyak. Agkabsat ta, ading ko. Awanan ti sabaling agtinulong. No saan adata ngagkabsat. Anyaman ti dumteng apan nubok iti biyag, dagitin tulatag kakabsat tagbibinadang, itirikat kan ginawa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agiyaman kami.